telefon mo le tu sabo yo kilo ni tel tumo ta para malo sa idia fa to wa fe tunga ba ele o fa ngai ne to wo ta o to tanga te sa fi sa wanga o force to ma millionaire le luso 5 milione ta life so zone tanga if you fa ta no la to fa mo tu internet talonga au sia ni silo se final o la capita to fitu ta ma tai ile o limbeka fa fong ba ya in fa lo telena Uta paina malo tu kilo fai to wafe ma fe tunga mau e fai lunga ina tu tono le tunu atoa e fa no lo ta o to ila to sa pia sa wanga to singa e malo o fau to ina le so nga grupo fau tu ma o te so ina i tunga mau e le fai lunga ina ino fuanga sa ye mo fa ma yo ngase e ye afia ngo ma fau no fuanga mo lo manuia a po isi no fuanga sa to si e tanga te to singa malo sa fai lo ile so nga komisi o le to telo ngase sa mali te singa malo ino fuanga mo tanga te e afia ngo ma fau mano fuanga mo manuia lo tele le va o le afe balu se lau ma le afe i se lau i was fulu sa ta o to i tunga mau e le o fai lo ina te minei o le fa matu ino le poti o le so nga sa ma fuai o le tu siatu fa la bro tonga ale wai horrors Braden the Kashmir Heathcote Community Board ile tamanta minister ngafa maritario le malo ile so swenga Erica Stanford wata pa ina ile phone fa tonu ile fa loina o le atula va ile aftinga singasi mai le fare ma ile Stanleyville Hospital o lo ia yo la tunga mau ele o fa loina ta fa lo ngore komiti le komisi mo le mau winga e tu singa sa fa ia ngase e ia fia ngo ma fa ule fare mai e o fia le fa solo na fa ia tonga fitinga e fa o ngai masini alu le kisi por electrical shock therapy oni fa salanga fa pe ma le saina ba fa oli ma ia mionga fa o ngali sa longo ai le suite ai fono le fono fa tono ke Leslie le por clame le checkpoint le chori sila wo ia lo lato fa mo e fa mauni e ina ila to i nei tunga mau ma fa ia so tainga mo lato ainga o se ali milione de neden wo ia fo ina le 5 milione tala o lona lava tama ainga e so to ne tanga te fa to wina yo lato fale e por fale le yo lato fale o sinio tu a roja few trail o lo fo ina le ile luse lau 5 tanga to yo lato lo ai fa tau ia le te se lau a fetala mo tu pe tiposi e fale ngafa tia ina le tau o ia fu e fausia ina i te tonu le tau langa ni sila le tia ina lo minga le o Taco Daily Times o ila te we fa manu ina mai le nei foi tupe o la fa solo le ngase senga pia fa ali a few trail e le mana o yo foi ni afi fio me ai o le tau inga o le so sani le tanga te tau foi ma losi e fia mo ni la tu fa tau mo mana o ye fia so sani nei tanga te ile fo ia ila am tamai ile limas fu afetala o se lo afetala o tiposio fale fatau ai fu le i mana ongo tanga te iai o few trail o fismali ma to sango to fu wo ye fa vai na fo se fa to tuanga ale Dunedin Homes Charitable Trust e vala ulia tanga te apply mo vai nga fia fale le o la to fale e pe o te walunga fa malama fa ma fale e po ma sigi fa ma fan fana o te tono fale ya Januari sa fola ye leta ma milionaire ye po nga pausia ye pale e tu se mo leono se fulu e nga fatia le tau i le tono le tau langa e fa tawina ile se la wafetala e tau ngo fia tuai e tau fale e fa tawina i marketi ta ia longo i le lominga o lana company ale DRDL lua fulu lu futolu u tau la ine e fausia le tu sa mane fa faina e tele tuai fale mai ilea of England. Oni partise lo sa per commisso ata ni sila the New Zealand Bill Commission. Walang lang ani facility in a party sa paya. Oresi more office silio la tu mud ese mane party faya more office silio fo. Ile tau ese fulwono afetala fasela tosu testala sa fa right. O sinai tu mata ina mape fa na mali e se feo inga. O le tama tai office city fo ani Mari sai sai nia le silia marwa wa te ono se la utala mo le parti e fia ile sui office sino la tu mu esse mar komisi Leiden Ivanikik sai sai nia le fitua fe va se la utala e faru le parti e fa failo ia Mari o le parti sa fia le wa fo le fu tolu ni nai masina e le fia le palo ta ia o ke topa
le sa tu le ai le fainga malo fo o ye ne in officer ma tu le ai sto fainga e fa sa ina tu per malo ai o fa ia ne pare mia Christopher Luxon on e tu pe fa al committee ne parti foringa mai ele ka fe nai ma ia fa ia Mike Hoskins o le jole news talk said be on e tu ai na tu pe fa al le ma fa no fa se me ai fa to sina ma ye company pe or Apple e to sina inglea ile po ino ni ate sila oni parti tali tu se fa pesa tu o ia fa ia matanga renga le Pasifika e usanga o tau nei le sa matua ilongo na sasa inai pa jonga a suia fa inga malo tu lai mai nei ele ai se fi naunga siram kwani di kentu sai e tatui ia lori a lau ie tanga loa ile rua ile seleulu sai e fata wina nai minu te mo atu ile tau na o le tolu talaf iwa sene Australia e pena fa longo longo fa tonu fa msno e Brisbane Australia sa te ena teaching tool monio morianga e fa msno mai das no napi ile fa si o tio tanga loa ile taimi o se fe upo inga das tasa you lai lo afi ma le fulua ile no fanga no fo afi Fortitude Valley e pena lipo tira ele va ngo tala AAP le si tour va sa tasi mane lipo tira o tanga loa sa ma le va va le asto ma fo mai se blua ile tuanga vale o noa ina o tuie ki kentu ile tusi ile tui tasi e pena fali ai loia le Elizabeth Kelso ila no luai for sanga sai tawai o le tembilava sa tui ai le sa va ai le toto o tafe lalo le prepala mai le manua la wai fo o nei ali sa tau fo ai fa tasi ni kulupu se lua le temi sa tau ai mo se temo mo ina o tu o kala pata fa sa ai Fortitude Valley ile tu sa male todo vavel o se ata video por CCTV ma sa po in telefoni a fa ia ile temi sa va ai ile telo ni finga solo inga le va ni kulupu se yo o la va temi sa tu ia te ngaloa ma le temi sa bala o ile ta vala for mai ile fitu minute te ai de fa ile vavel o fa solo do manga o le fa mstoa ile vai snai Talonga o laula kapia tamai ta iri sila le Blackfern Sevens o le ata alo nema Amerika ile talonga i loile au sila tua ngā shampili po le semi-final ai o kana te whetau i ma Australia ile semi-final le whai uma i wawea a tael o ni sila sa manu malo ia saina 5-5 le la quarter final i tael nei ai o Amerika ka pato i loina Pertania i la quarter final so fitu kanata sa pato i loina Faranyo lo tali malo i la quarter final smaliva so fa is it that's the talonga mata in the tele ai Australia sa manu malo ya Ireland le la quarter final fast fulu il fitu ile mai ai o tomo fai mo sta o le talonga olimpeka mo se ava no fina wai mo se pine olimpeka ai o ato plot siki fawangali ai falia o le malion no faia o sa o se tulanga matua i le mo tonoi nona ma fau o la no elika fatupaito sa mari le so proili telu wa le no au ta alo o olimpeka wa na o tele fasa wa na o plosiski fa ngali ia le suio Samoa sa ia I fai plenga de olimpeka mas fa mo mo se pina pitai sa Emmanuel no fuso anga momo ina o fai ina ia Victor Shalstra ete o Belgium e wila sa mo se so ani mo le alo sa mo lu so limite usanga mani fa ia o fai plenga pa poni Kimi Peter Morrison i lon tulimano a pitai sa le mo fai no I fatto I loina le ta ma Belgium ai fali ai o se fa lo ngona fai ta tele sa ia ti ma se manatu ma sa manatu ai e tu fa o mai tu mare fo soanga ai u lava nei tem fai ta ai avera na fa fitai te uma I la tu lango mai ta wai la tu tele u mai I se malo se la tele atu molesi olimpeka ma tuli ona mo mikinga o Selstra ete sa tele noa ia plotsiki fa ngali ai fai la fo soanga ma le temi no mai ai e tu sai mona maftianga ma sa ola fo ina ia si lunga le lima o le alo le tlo I le mai e fu suanga mai fari ai ta fai loa plot siki fa ngali ia se nganga mawa e tele I le alo te fuso ma ave fa ni enga Selstra ete ia plot siki fa ngali le tele lo fatu ai tele lo fatu mo no fa lo ngio no fa ia o I le fa wa no fuso ino singi pe sa fa ngata no fuso le fuso anga sa tali le tama mai Belgium ta ia fa ta ti esele fa ngona telwai ona sala ngona tele luna nga lufa mo plot siki fa ngali ai e tau lava ona tu esene fa ngona
plot siki whaangali sa maliu fo na tina au ia tu talo Olimpika Tokyo Japani ile tolu sanga ua mavae o tau fia le vai talo nga kanata e fatu penga sa panganga mo tongi le fai a fa rulu le soka te mai tai le atu nu Beaver Priestman mai si sui office tolu o fa malolo ma fai ngoi nai fai nga fa la tu e vale le like fa tontonu po drone sa pe vestia ia ile tamar sa soka do Olimpika o fa sona ne rani o se masias ni le mo kanata mo tangato kanata uma nei vesi sari le mai no mo nei vale le like fa tontonu si pai e tole ninga la soka ni sila sa ni tu mo la talonga makana te le sulu to wai sa ve se tongi ono mo la soka te mai kanata se ta tele ile la tu fa mo mo to pui le la tu pine aurora Rebecca a fa saina e priestman ma isi office to luona to yai se so tanga ma soka mo to sanga to la faria e to mai min sta talonga kanata kala quattro o le whaonga ino ne vale le lai fatun tone mate tui se isi au ile te mo la tu tole ninga e whaasai se isi o se wha se awala leo se whai mamango mai matua ile whea i teini ta alo kanata ma isi au ta alo ma wha mamasa ni ari ta ule leo ta alo nga lava ia ua mai alawa na whatu e se whai au nga soka kanata iana teini ta alo mai tau tino ai o le a so sani so suenga ile a vevesi the was tangata e mana tu e fia maka isi talonga to toe falo toe fale e lua le kalapurika le Warriors in Shilman ne te sanga ele fatawina la se pe fale yep o pusino fo a for le kalapura so no fio ila tu sa lua o ila tu so lua kalapuliki le talanga le tamor sanga Australia le NRL wa halu mia uma pe po fale ana talonga falo toe fale te sanga nei o talonga uma se fulo le Warriors le no Malaya le Go Media Mount Smart Stadium of Dinadi ne tu sanga sa halu mia uma pe por fare fa te se mal talonga sa tali malo i mal Canberra Raiders lesa fa ye kala este ele ngata ina avea ma se uro kala por NRL o se matatia ai e fo de mal anga o se uro auta alo ni Sheila o ye se tulanga mata ina tele ile halu mia uma pe por fare talonga uma falo tu fale so up the was talanal ni asa marila tu tau siar pe alfaniuma so i fua mo lenei tevi Ua o le radio Samoa se fōrima i wa toru a mo e tau tuaina o e ilangu ngana fitua so le vai aso. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau i aso taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Valselau fitu whawha lua fitu. Se fulu ma le 5 minuto bute ni le Julai lua o le rasa e whaafonga i se whaapoponga o tala i whainwhanua e langa ngata sa moe pe o le tapareina ma whonga dātu le sunga ia se yuli umalau leifi mo se si whaapoponga i le awongi a taiao i le Julai tasi. E mo te bereki wha talavantu malo le ngānua malo le whai o le whaiva o le inganei le tātou tala o le tau pe o ura baile le ofisa le vai tau i nei au kilani. Le so e ai uanga e ono mamawhai nisi o taimi i langa i antulei le fiafiana nei. E ono iai a whaititili i a masawili angi mai le so mai le tu i mantu i se sifo. O le mawhana wha mawina se fulu ma le fitu tikeri malulu i le poana nei e se fulu tikeri e ngoto le la i le ono minute e te ai le afo le 5 i le fiafiana nei. Ala venga mola soa tai au famei o soane le la i le sfuluiva minute te ai le fitu i le tai au. E langi le lei le tau inisi o taimi bitai e tolu va sloa i wanga ma o le a wha tupula ia i le anga i antu i taimi o le a woli e ona ma mawhai nisi o rau whanga anto ai mawhai titili e angi ma lumai fo i savili e va solo i nangi bai le tu i mantu e le a woli a tai au. Jala whantu ile a inga wo mai masani alo mafuto mai Samoa le rei a woli ma lola vai antu tole on sai ma lole wha ma lolosi. O winga o le tau mo Samoa o au o Savili e wha solo ina ma lolosi o le tonga Savili angi mai saute o lo uwhiti a ile antu do whaatasi ai maa o manai timu. O whangtuanga o Savili ma lolosi o lo wha ma lolosi a pia mo vaenga uma o le antu do. O whangtuanga o lo longa o lo o wha ma lolosi a pia mo no whanga tu matawhanga maua lalo. O le venga mo le somo Samoa uwhitia sa vaenga o le langi au manai timu popo e mantele i antu maunga.
e malosi ma whaatau savili nisi o taimi o le aso hantai o le a malolosi ma whaatau savili o le tua loa savili mai saute i sasai whaapiai madai timo pupu o le tulanganai piure iai winga o le tau i le tātou a ainei o au kilani whapefo i se vainga mo le tātou o turo i Samoa Matala whantu i le rivai o le awoli i le whionga iana nei mawa ma nei le fua tua mai ai na malolonga o le dawa io fai lana inu manga o ana fuala au ele isami antu mo ngā wenga i le poa nā nei. Well, o le tautua le Pacific Finance ino do ngā tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whai ngā malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui atu wha nau i lea onga. Apalai nei loi le pacificfinance.co.nz be wala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau no ngā tupe i le vau le 5 se lau ma le lua se fulu a whetala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasile i tūlai whatali e se tali. E ia ngā whaapitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Radio Samoa. Taslima i watolu amo.
Fauia tele Fausa, Fauia tele Te si fe Fausa, Fauia tele
Tell
Se fulu male 5 minuto te ne ling tula lusful toi lusful 5 minuto ntale ling tula tolu so de kafe. Ja, if you feel nga ngai toi fatal fan toi le divine ole so lang by more le kan toi le fa fong anga fo e longa le totua le radio sa monta silima eva tolu mo ma lo le on sai ya ma lo fo le fa ma lo si tu te manga wenga ole nei fo ya solua le so tolu se fulu nei ole nei ma sina o you like so le o malo nei. Ja, tai au. Le so muli. Ja, na mai lo ma sino you like. O le ani fuafuanga na e whianga i mo e ni masina. Ia o a fui ni a polokala me o na fuafua mo le masina o an kuso. E o le amatali el vai luanga o le poa antai au amala male so tofi o le kawhiwhi. Ia talo si o lo o whianga i le tantu o tino o ia mani ngā luenga i le nivainga o le aso ia marisi fuafuanga. Ia lo maua pele malo si o le tino fa pe fo i la le nganga. Ja, wale whianga iei fo i ma tiute ma whaivalo. Filima, pa malo antu le fitilenga ianti tia molo tau mafutanga mai le tau na li la se ule me fo i stimulate ma antu le wata tau mafutai le tau o na funga mu. Ja, po se manu se uli le fiana nei ya whaanga singa sea. Ja, la sunga ya Isaac Paunga se ia iei se aso. Ja, ole nei fo i viaso tātou toe whaata si ai. Ja, ole vai teimulari, ole o pepesi iei le fulu. E le whaarabla veolena tūlai mai i Wellington. Na ma waile soi fua se tina. O le tina. Wha mai le tala ale alona tuangani. O le tina o le matua malosia. O le ni tina e limas fulma le tolu tausanga le matua. E to lua le la whanau masio na to lua e limas ful tolu fo i tausanga. E pita iane la na whaanongoina fo i le a fia i le ngase wha mai pei umala mo le fulu. Ja, na fa pele o nga ia tuai e vai le fo mai. Ja, pita. O lea so lua se fulu ma le tasi o Iulai. Sa fa pele o na maliuai o ia i le fo mai i Wellington. Ja, ona o le ngase o mai le timbili. Na pauan fa mtalanga le o mai o i le fo mai. Fo mai. Se o aunga la vo le fulu. Ja. E fa mi se le nganga o le tuai a inga wo mai masani e sia fo itina. Ai ole memo tautia, wa umantu nei wa maliu tina. Ai tau fia antu i malono tolu, ile ICU. Ia unga lava lea ole ngase o le furu e peo na ta wa maile li potile nei. Ia ole teimilale nei, o si tamalo, e limas furu tolu fo i ona tau sanga le matua. O lo o tau fia ile ICU, ia ma o lo o yeile me fo ile le ina koma. Ia pe nantele o ilo stanganta ile teimile nei. Ona ole malosi, o le a fianga fo i la ua. I le wha ma i le wha mai pei umalava o se furu. Ai, i le wha matalanga tu ngane o le tinale. Le wanga i antu fo i le e fiso soani le wha nau to lua le unungani. O neita maiti se fulu wha lisi e se fulu lima tau sanga o lisi. Ia, o le wa avea i la ua ma li i talavo. Wha meilantala. O lona tu fine, o se tanganta pito sili o na malo si toi fit. E wha pena fo i ia si ona to lua. Pita iane. O lana fautuanga e pei ona tu uina mai le temilene. Mo i tantou ia a fia le temine i le furu. A fai o nei te wha longa tu fo i lele. Wa e se a lau wha longa i le a fia i o i le wha ma i le o le furu le nei vaita. E le le va vea lua va i le fo ma. Wan tantou te le mai lo fa mai ia le tala. O le tama i ta i le ua mali. O ia o se tausima. Ia manatua me nei o tausima. O lai mana malama umai mea le tutupui o i le foma. Ia po le fale mai fo. Ia mai e mana malama le lei ila antou. I le tūlanga o le soi foma no ina. Pitai. Ia e le o tau fiai. Ia le sau o le ngase ngasi. Maha a fiai le rei tina. Fa me o le matua i vave lau.
ua whaate ia o lātou a inga o wō mai masan. I le vave. Le vave te leo na maliu o le ritina. Ia tau lea so lusfulu mantasi o iula. Ia o le masina na se mwhai antuni. A tunu le ntau fiofia le tala le. Se ia mai a ia toi sauninga o le tina. Ia ma se I maua fo I se mapusanga. Anai whana. Ia wa a whape whaafua se ia na maliu le tina. Whaafua se ia na leilo le tamase mea. Mo leilo e whana upo le ale mea o le awhai. Ia o le mea la le ele mo le mea o le ngā lue whaatasi matanga to le community. Whamai le teimile nei. Ua matua I te le lava fisosoani e pe o raufu I nā tu tangata lau tele. I Wellington. I si nei fo I a inga. Ia o le tūlanga le nā e pe o nei ai. Ia o tau mawhai eilo na to lua e whito ai mo le nei whaamai. A o tau whiai I le ICU. So le makau kia le tu ai ngā mai whaape nei. Ia, tātou tālo sia. Ia, le nei fo I whaama. Ia, aua nei pe pesi tele fo I tangata lau tele. Wa lau te vai o tu I le anto leo lunga li le. Ia, o tangata e whamei makua I fit lava. Ia, e mantua fo. Iai fo I nisi tangata I le va antu ni li poti ma le tau sangan te nei mauna tu atu. O le fo I na li poti e mai. Nau e kōle dei. Ia, e te ia wos wha fo se I ele mai. Ia, ma uma anto e lava muile nei o lang. Ia, o e nei te tangua o I eila o e whaspovi masima, ma la uru pua, ma la ukalo. O le winga le whaamatalang. Ia, tātou te le mai lopo a mafua ango di mai. Ua leo o mai lava le temile ni. O le whai mai. Ia ele o mai lo. Na o fōringa vo I le pei umala vo le fulu. Ai whamei o le malosi o le tale al tinalea. Na whaape ai o na matapongia I lo na whale. Ina ua umana na vai le fōma. Ia na vantu I le o I le whalema. Ai toi wha te a mai I tua. Peitai, na toe oso le tale o le tinale I lo na whai. Ia ma wha tope ento I lo le whalema. Ia le I pine lau. Ia ai umalo malo na soifua. Ma ka ukia. Ia wha miselanga ngō le tu. Ioi. Ia a whai o nei te a fia ini a unga o le furu le nei vaintau. Ioi. E wha longa tu fwoi le tua. Se ala wha longa vave le fōma. Ma e whai. Se ala ngō wha longa du. Ma I renga kupu mai lo I Wellington. E le iale anga e vai le fōma. Ia tātou ia o le emergency fo I I le tātou whalema I le miro moa. Tole. Ia le lawan tātou whalongo atu. O whaapea maila. Ia e alu po le fitu le fia fi po le vat. Ia le no inga mtua e sau I whafo I lisi aso so a tuai. Ia te I wangana ia mo meo o manu anga fo I tūnga mati ngai. Ia I lātou lana e awi I le wha mua mua. Ia e liska ko me mawhai. A whainga le whaape rima fo ma I le kiu ke re kemiranga. Ia no inga fa solo foile a faila o lai fa mo ni tonga fa bitoa I so se taimi o le po o lo no ia ole ono sa ia le man tanto we fa ia awa mo yo le riva ngoles ua mai se te singa o le riva ngole a woli ia ta lo sia o le na wa inu fantasia tu mai voilà o e te via malos o le vai taimi le rio lo pepesi le fulu ia fa fo na wa e ta wa fia antu ia ungo le fulu ia ma we fa longo kwa fo ile le pe wa kau kinki nga ma e kau pungi ele mana ele leilo wa le vai lo foma o mai le fo tuanga le tunga ne ustinale na mali a wani o tanto fa tu tuai e wa le nanu vai le foma ai ko fa me le foma anu le fa ia e jo sa we lo le tinale fa le ai collapse I le fa le fa te ile emergency on to fa le mai u mo le soifo ia wale lo ala tanto pole ale bela fa ia I sidli al puipuia nai lo le tau tonga fitia lo wa toi se fulu fitu midu tan tan le tu line tolu sa o vai la fa malo si mole au fainga ruenga o le foi o tau li maina ia le lisi foi le lo tanto pine euro ia ma pine siliva ia ma pine apa me mea mala tunu line tu langa mo mua I le taimi nei talu ona fanga solo ta longa le olimpeka tali malo ile tunu o ferrani le rito sanga lua afe lua fa mai le fana wa onga fa malaysia to piki mai la to
Mo tupe whamomoli Samoa, mana tualoa le Pacific Easy. O lo whaua pere tātu whamatoa na o le $5 te tongi mo tupe whamomoli pe a e whaunga ina le Pacific Easy mobile app. O lo avano fo i direct transfer te posi sa o lo tupe le tātu account ma whaatino la fo ino tupe whamomoli lunga o le telefoni ai ngā whapitoa. I oe whaasaone loro teimi mau tupe o tonga tale pensini ai whaunga le tātu Pacific Easy app po le direct transfer mo tupe whamomoli. O lo avano fo i o tātu ofisa i o Tara o Tāhu Huma Mangele po tātu la silia ma le fitu se furu o whaasopori ai New Zealand. Mo disa whamtalanga wala aule o Barcelau o tasiono ono po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha po le lua fitu ono fitu iwa baru wha Pacific Easy o la ba anga mo tupe wha mo boli Samoa. A umaloa ona piki tamaiti a onga i le asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Ona ki mai roa lea o lau leiti o Facebook po le YouTube a le Radio Samoa. I le afa o le tolu i le polo kalame o le tuli matangau. Ea o ai whanau i le ngangana Samoa. Awane imisia e le whanau le polo kalame o le tuli matangau. Ma le whaletua i a Natasha o le saasia i asolua ma le asolulu o vai aso taitasi. Beta Drive Doctors i le taulanga whaatau i Mangele, whaapea manrua. Mo le vaenga o so ngase pe amana o mia. E whaatino e fo i matupui pui o le whanau witi, o tupui pui le COVID is furiva, mo i lato is fuluan tausanga malunga atu. Whaapea matupui pui o le furu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe whaatino ai nei au nanga. Ofisa whama i Mangele i taftafane o le McDonald. Amanrewa e taftafane o le Faletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Malo soy fua, o le si fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima i vatolu amo, se kia Radio Samoa. Na o tala tu le lina mo la fa malo, ia mo fa malo si fo mo le o fenga wenga le riva ngola so tolu fitu tasilima i vatolu talova. Talofa. Malo le soi fani. Talofa la talainga se umano polo o fionga foi fonga moa. Ah, mai el tinale de yas. Le fa ko mai ngai foi ko wa ko. Fale i o a walking Samoa. Ia la o mo mai a o vile kai puka mai la sa wa ia kai mari pe mika. Ia ioi. Ia e fa tai la va fonga moa. Lele. Ia va kula vale fa malo le ta fai o falongo mai ia yo fai valu. Va ku fa malo nga luenga le. Va pe fo ia ma ini tanu vasta ma la fanga luenga i Evendale. E va pe foi tu sa mau catering ma le au fanga luenga ma lo tau tu atunu. Va ku la fa malo i sunga i fa fia nga mo la to futua. Ia ele nga ka foi le. O wa inga falongo mai. Va ku fa malo felfani. Va ku fa manguanga le o le asfanga o se ko ngelo ka muta si o si mon rosco. La songe wa ko lo wongo kon. Kamuka Fafkai kele lava ilo foi ainga lelei merka ko ainga. Famanguia le ko ia koe. Alo fa anga eva ko ainga uma ngei one anga mo keke. Ia fa pe o ia leuke mala vaanga uma la pia pak. Ia fa pe foi o ka mesina. Ia lo alo fa mai lo wong su kor ka sanga. Ia fa manguia anga eva pe felfani mal fa malo. Fafkai kele lava fonga mua lo fkele. Telefoni alo vantu manuel nei via fitalova. Malo la ma soy forse umano. Malo le onu sei mai wa mai ol tinamara ingo. Ya. Manuia la va fatta ile lufa manga le le li ne ya so malulu ase umano. Yo le fo wa fa manu mai winga ol ta. Sa le ya. Ya malo atu no. Malo fo fa malo. Ya va tu fa malo fa na lo fenga mai venga. To saya ma Jacob mai venda lo fianga ila to manga nuenga neaso pechina ya lise o ya popo foi masiana panau tama panau o PIPC clean eating a mesisio no sa po o la to fianga manga venga suai dua ma na ya mas panau a pe foi misa vasini ma ke mar panau ya va to fole fa malo ya fantang wa ma malai niu ya Marifana, manuia ngai o lo manga venga le li nai tu ne atu no. Lo fatele atu mo to ya e ma se fo se fana e Australia. Leo ya alo fatu mo e ma to lo marifana. Anga le pele ali ta to no fo vala ne vai tai mo so fuanga. O ai nga o malava lo fa long mai ne aso
ia watu whamalo whianga i mga luenga ia o whamalo na e watu ia solo au ni Henderson ia manuia tu te tiute ia to pa ia soi fose o mano ia sui foi o le tanto vla muli tano se manu oi ia we malola o fionga fonga mua pa mai vo la ke yo kwa faleanga we nga oh aku ngeia le pasi o sawa iloa ya le o le ka wanga e mo e el tinal malos ya ya me fa kwala le pasi e mai sa wai avea o i trenini ya o me vo nga o ngai lo le la fa malo o me ka wanga i lo le pasi ki le o fia va vean le fal ya la e me mai pela wa me sa inga kilo aku ko inga ia la famalo aku i kai mali e fu pau mal fa ko ia pepe le sunga le au ia fu pau e mal fol fa la kusi el mako a inga ma me ta pa pe foi un famalo aku ia ta e swenki o lo fa peng fenga e mga luenga ale nga kai le se o nga ia fani fa pe foi un famalo aku sos maka ku nga ngai fo fa se la sa pa ko ka fanga mangu o mamalo ku malo famalo nga lue nge yaso siri ngo famalo ya ke oe se umangu o le pule o le kio ia ia le famalo nga e va kia ai pause fo makai mari pe mi kai nei mang ke ia pai ia alo fan to berry o le taimi lo e o le inu au fala wa le lan tal tot famalo antina e sila ia le famalo tina ia tau tala te vanga o tahu langa te leo tongani ia afa mataito January e o tahu la famalo na me ia no fo mai Brisbane fa mai ona e yo e tuitija o le Western Union e famana ia me ilan famalo nia so Evelina tu monga taile ma to mai nai mele ponne o ilisire i to ilolo sampati saipani o le ma futo mai nai opotik yo o le team le Thompson fa malo anti anto to la lue malo le on sai va tanya musamala inga mele ponne malua bakolage fa bevo ililo mai vale manolo ai masi la onti le fia lo le selam to sanga o le malis ya e pangale o le ma fa sa e mam yo e fish malo le fa le nai ma nai e mo to male ma to mele ni vaingo la only o kalangolango ina master ten fa tele ba to mai le tanto por kalame le ni vaingo la only o de galo ta le tolu ole am fione fa funga ile tanto tala I vai furua le ngana sa mo mai Miriama la toa pomari o iaia vanoa ele ai se tutongi mo so isu enga ol kane sa ol tau fali mo ila tau ua ono sfulu ili fitu faa tau sanga ol soifua e ta ilua tau sanga malafo atu ila upusa meli le pusa olo o iai vaenga I faatino ai le nei siaki e vai ngō fiele siaki ma e te whai ala vai oi I lo maota o le nei siaki e mawhai ona vawe I loa ai le kane sa o le tau fali ao ele ia afia I ona aunga a mawaloa lau pusa e whai ai lau siaki whai loa e ono la vea I ai lo soifua. Mo nisi fautuanga, tala noa atu I lau fomai. Sunga, o whenga whakao elo kawale fo maunga Max Ila. Se enga uka amilo e au kilangi. Mo koe foi mai lawa I o tara I le Tire World and Auto Limited. Lea ma o aiso skoi ngā meg ma pa uka awari. A ole me piko sidi. E ngā le lua lima ka alalwa ia so le kokongi. Le Tire World and Auto Limited e te moa I ta awale ma pa utau ngō fia ia New Zealand antoa. Mo fo I se ti mag wheels mo so se tu ai ngā ta awale ma le telo isi au unanga. Warren Fitness I le na ole se fulu tala pia I wha I lo ieina e wha afafonga le Radio Samoa I nei wha abitoa. Talia wins quotes, cue cards, maisi. Walau lo le Tire World and Auto Limited I le lua fitu tasi tolu o mo pa uta avale. Po le lua fitu wha tolu lua o mo le fale inisinia. O esi la fia e iwa tesi ma le tolu wha miliona tala le se leni ale UTOS ua toe whaasafua atu I ona sui whai unite I le lua o lua wha. Whai sau teo ngā tupe e teo wha whainga luenga ai lau se leni ina ia vave wha tau nuu se wha moe moe tā ua a lau a inga wha pe e ka le sia. Wha o ngā au nanga le ANZ po le talofa voucher, le M tala, ma le My Cash e ala I le Click X. Wha afso tai mai le ono valulima lua ono iwa wha iwa, le www.utos.ws, po le emaili o le info@utos.ws, po le Facebook, le UTOS, le wha putu ngā tupe teo wha whainga luenga o le mawaenga tau sia Samoa, teo wha whainga luenga e mātou lau seleni, ai sele e oe le manuia.
Hey, hey, ho! Down the river flows, down the racing I know, oh where my darling goes, oh down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh kiss but never tell, so we are oil up pele, e solo te whaamaoni, I nei maolo taso o se I o I leoti, ai fefesi o loto nei o mao o li oli, Iane wale taulau, fola vale follow only. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh kiss but never tell. Eti nga lava, se ala nga oa, o se lave lave mai. Se lotoa, ai uale mawhai ele manuel sopa, e tau o solava ile mea poksa. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh kiss but never tell. Racing I know, oh where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh kiss but never tell. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh where my darling goes. Oh, down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh kiss but never tell. Down the racing I know, down the river flows, down the racing I know, oh where my darling goes. Oh, down the racing Talafalava o talafo mo le radio Samoa mo le nei solua. O tai au le wa fatulanga fa mamalu ai tax cuts po le faititi o la fonga totongi le tunu ia mau fola fola ia le pare mia Christopher Luxon o lana la fonga leo le afo ina I charity. O le whenga wha mai leo tax cuts o le au fiai le tusa ma le tolu tes ma le 5 miliona o tangata e fua I wha amtaranga le minstau tupe Nicola Willis ma le minstau tupe o Simon Watts. O whailoa I le ripoti a le One News e se umare au whai o le a maua le tangata pe a whaia suinga nei la fonga ma e fua lava ia lato tupe maua maturanga fo I tauru soi fuanga. Whai mai le pāne mia na officiating le breakfast pe lava la le tupe le a wha sao mai le tangata whai ngā renga I lalo tax cuts ia e ngā whatia iuna tutongi pili. Sao noa Luxon o se mea a mata le nei mai tele mea e tatauna whatino. E awhi whita la wana sfultasi la tau wa awhia le COVID-19 I le vai aso e o mai I le asosana te nei, ma le toa se fulu ono wa maari riwa I eiso o tanga I le virusi. Whai mai le numera le e awhi whita la wana sfultasi o le awhi ono sfuluiwa I la tau ia o tangata ua toe a awhia I le COVID, no winga sa awhia fo I mua. Se lau toru sfulu whaolo I le wharmai le isa tasi le vai angatinga ina.
o le whaetua lo o wha mawina le to tere ai o le awa awhia o Canterbury, so o toi mawai te mata, Counties Manukau mawai kato. Pa mai o reo whaetitia mai reo whae o tangata awhia e whaatusa i le rua awhi whase lau se furuwhana ri puti atu le Western Wai, ma le rua sepururua o le au mani niu. O li puti ala walawane o leo e tua oi o se whale i Taranaki, i le mai o se bebesi na tura i mai rea whale le te o le sepururua i le baveao, a vea tuai se ri i tala vau le whale mai mamari wai lava. Whai mai le Radio New Zealand, o lo ngā lue nei leo le su eina o le whalam lave nei, a lua stuni matau sanga o se ri ina po eina mai le no whanga na tupu e le whalam lave, ma ua mōria e tūra i le so i le wham sinonga. Whai lua le leo asiasi o Brent Matuku i le Radio New Zealand, o li pote le bebesi lea na mauane mai tua o i o le whale lea, ma o lo fia maua fo inisi si da fia nisi whaamatalanga i lea whalam lave. Ta ua leo e leo ieini whaamaoringa e au fia ni kengi i lea mata upu, peitai lo whanga soro suenga. Wa whaamuta le New Zealand lana taula inga o climate targets ma le whaamatalanga o mea mana o mia e au sia ia taula inga wa le ngā whatia ma le awanoa foi. Se pepa o whaamatalanga pe ona riputia o ta wai wa avese nei le company wa lele le lua a fetol spulu carbon intensity reduction target ma le a avesea mai le latu tau mo whainga wha scientisi po le Science-Based Target Initiative. Wha mai le officer senior le company wa lele Greg Foreign o nisi o nei wha le tonu tau le sapalai ma tupe wha alu e ono wha atua iei le wha alawi loaina o nisi mea fau ma au nanga fau i wa lele. Ma wa amata nei nisi ngā ruenga e toe wha aturanga ai seisi tau la inga fau e ātangi ailu i tau o whea ngai ma le au nanga. Wa saunua fōnta te whono le New Zealand Dame Therese Walsh, o le company waalele o lo mau wa ilawa au siala na taula inga o le net zero carbon emissions au le yo i le lua whenima se folu. I le sairinga whaawawa leo mo le tamaita isanga ruenga whaatau whale po le real estate agents e suafa ia Yan Fei Pao pe whoona tuluturi roa pe talafou wa whaeloi li poti le so e yei nisi vaenga ua maua leo a wa ato ai fo ima le tau sanga o le neisu e suenga ma o se whanua tau whaatoanga i lata i Lincoln na whaimai na maua ai se vaenga o se tino mariu se i bana le whaaponga le tunu i se tuunga mau i le whanua. Whaimai leo e ui ele o mawhainu wha mautino ina le te mine ipo o ai tonu le tangata a wa whaataria nei rei unga rasu e suenga. Whaimai le no fuanga le ana sa i dia fo i mua peitai e toi ta tailama i aia lātou su e suenga. E lima sutolu tau sanga o se ri iwa mōria i le whasioti tangata i le mata upule nei, ia ma o se taimi o le soe toi whaero ma iei se whaamatalanga leo i le autu stala. Tala nā le video sa mua mo le nei a solua. Ua mawhai ona awina atu le tala o le tau Yaso Taitasi ona o le langolango mai a le Pacific Finance Limited. Telefoni o Vanselau fitu whawha lua fitu. Ala rau e whaafunga i se whaapoponga rau tātou tala i whai whanua o le di whoi whaenga o le awoli pe o na whunga rātou mā tāperina e le whalatua ia Miriam Alana toa Pomare Moses i whaapoponga i le teimi mā sani la soa taheao. Ewa malo atu i mātua langa tui leona whanua onga lautua onga o le ria awoli malo tawaiti o mai o tau e mai la unga le ria so sa e unga pole da sa e no foi le vale. Ya le lei fa ma fu spa tono le vale sui le lava pe antu no le vale. Sa mai mo jo por glame o fa ngoina o le tuli matanga to pera mai il fa joia na tasha va lua male fa na por putonga o le sa sia. Ala venga nei le tanto tala o le tau. Pa mai le official va i tau le so e o le yenti munga inisi taimi e langa i antu le fia na nei e ono iei fo i manai wila mawhain titili. Sa vili angi mai le so mai le tu i mātu i sisifo o Aukilani. O le mawhanawhana le taminei se fulu ma le fitu tikeri o le manulu i le pohana nei e se fulu tikeri ngoto le lai le toe lusfulu whamiru te lintulai ono i le fia na nei. O le venga mo la soa antai au mo Aukilani o le whaimei o soane le lai le sfulu iwa miru te e te ai lintulai fitu i le tai au e langi le lei le tau pitai ono yeina i uanga i toulu vava solo ai whaatupula ia uanga i langa i antu i teimi o lea waulia antai au e ono mamafa inisi o teimi a doai ma whaintitili langi malu mai savili pitai e malosi langi mai inisi o teimi o lea wauli mai le tu i ma tu Toi whaatana whantu le divai o lea wauli i a inga wome ma sani Samoa
Wishing le fa ma tuina la joang ol se lam tu sanga ol ma tanga tamam tini tuai ol ma lisi Samoa ma loria tu le on sai ma lo foi le fa ma lo losi mai lo visual va in town le so winga ol town wa Sevilla fa solo in ma lo losi ol tonga Sevilla mai saute ol o vija island tru fa tasi ai ma ya ma timo fo tuanga o Sevilla ma lo losi ol fa ma lo si pe mo va nga uma ole tru Fungtuanga o lo longa lo fa malo si pe mo fuanga tu mata fanga mawala lalo. Ol winga o le tawi le somo Samoa fi tiesa vainga o le langi au mara timu popo e ma tele I tumonga e ma lo si ma fa tau savili inisi o taimi. O le venga mo le soa tamo Samoa o le a ma lolosi. Ma fa tau savili o le toa o loa savili mai saute sa sai va bea timu popo o le a yai. O le tulanga nai pe o le yai winga o le tau fo le nei vainga o le aso e pe o au de mai le official va in tambo lo si le fia ina was e anto le tatu taimi e fitu mala alfabetu te o le o te ai nei le tolu e le tautua fa o le radio Samoa tasi lima eva tolu a moto e fa malo to I matua e le ngate leo am ta vale umala vale na yantu e ma piki mai le fana wa onga e le tu wa onga I le so well le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se fa mo e pe yo maliu fa I poiponga a so fa nau fainga malolonga ma so se fa le navi ai mo se le to fu ya to fa nau I onga apalai nei loi le pacificfinance.co.nz be vala au le oval se lau fitu fa lua fitu e talo sanga sau nonga tupe I le vau le lima se lau ma le lua se fulu a fetala e lua miru te fatali e lau talo sanga online ai tasi le tu lai fatali e se tali e ia inga fa bitoa vala lo le Pacific Finance Limited I le oval se lau fitu fa lua fitu oval se lau fitu fa lua fitu 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Ole
Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Beta Drive Doctors i le taulanga wha tau i mangele, wha pēr manrua. Mo le vainga o so ngase pe amana o mia. E wha tino e fo i matupui pui o le whana witi, o tupui pui la COVID is full river, mo i lato is full on tausanga malunga atu. Wha pēr matupui pui o le flu. Wala au telefoni, 255-25 mo so wanoe wha tino ai nei au nanga. O fisa fo mai i mangele i taftafane o le McDonald. A manrewa i taftafane o le Whaletusi po le Public Library. Beta Drive Doctors Clinics. Avia maua sosa, Omega Ka, Diana Lowi Moa, Omega Ka, Tabale Tau Mofie, Omega Ka, Fili Mailo ile Omega Ka. Omega Cars, lua selau Cavendish Drive i Manukau, po le telefoni o iwa lua fitu 5 tasi lua. Susu mai Manukau ne, Omega Ka. Malole keisile Omega Ka. O le vitu au lele ma le vitu ta iala o ngā amata e mawalunga lana au nanga tau Early Childhood Education po ua o ngā amata Samoa ma le Pasifika i Mangele e iai whaia o ngā le stala ma whaia o ngā lango wa lava tā pena mo le awa o ina o le whanau. E uti avanoa o lo o tutoe aua lai te whaatuai ai lesi tala nei loa lo walo wala au mai i le olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu olua tasi tolu 5 fitu valu iwa fitu e whaatulanga ai se taimi e te asi mai ai. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa.
Tolu Amo Radio Samoa Kasilima Ivakuru Amo Lewa se fuluiva miru to te nele July tolu to fa telephone to ile divine ola woli man to ma fa na wi to wa onga telephone to maiti wa be o to wa e a muile onga sa ya onga ye bo le dan fu sa holiday le dia solua ya le a fa yo nine te mo wi se ma ya to anga inu vai inu fuara uma e mano lo Lisina me le na mai tanto le le von mano lo li tamit ya wa fa ya tutto ma multina il poi moi ai lu fatanga moi e moi lola io dance fu tassi por fu male lua alla i volta mo to fa o fa me lo ma ya le ai a fa yo nei tono le tavole fa ma le lo fu spa wa o ringa lo to por kala me fa o ina le tuli montanga o le a fu tolu le o le nei te pere mai ai le fu tui ana tasha va lua male sa sia jalo fa tui na I wai pahu I Hawaii o le mau to mai ai ma lo tu tassi terminal ma lo fa tele ma to mai sina leu ya mo tu mala vole fa tassi mele di vai ngola o li le fa ya vai ya lilo ya malang kambaleo yo onga ngale ngo ya malo ya olua yo ole afu ole matafo yo ya tanto yo ole usta na matamale le yo ma wolto fa yana mitulu fa Falinga mtono mai le official radio Samoa le divine ole fiafi o fa bitone le casa bids and appliances solo fanga solo lo yele se no for fabric no for toluma no for single se lua na le even tala ile vai solo no tongi no for single se lua e male no for tolu e tasi wa talinga malo iva tala le pimbeni ile vai so ole moenga queen size mai le fitu tala ile verso fitu tala ile verso e mawai ya la moenga na queen size bed ole iPhone 13 mai le se fulu lima tala ile verso fulu lima tala ile verso mawai la iPhone 13 ya ma le smart TV lima inisi ile da ole se fulu lima tala ile verso se fulu lima tala ile verso te mawai ya le TV 9 lima inisi lona la tele a few on the law ile fa fitu fa Great South Road o tahu e bo le tolu fitu wiva Great North Road na I Henderson wala ye ile ovalu se lau lua lima fa valu ovalu se lau lua lima fa valu ya mo nisi fa matalanga fa ilo ina e fa fonga ile radio Samoa ile nei fa salonga mo antwai ya sang me alo fa mai casa bids and appliances Male falinga mulmuli o e tau ngase ya le o nanga ale healthline o lo ava no mo oi e lo se fulu fine July leso fitu waso o le vaiaso e no ma se totongi e mawai le so ani lunga o le telefoni ya male tau si mai a wani fontuanga mani tonga fitinga o lo e mo mia mo disi fam talanga wala lo le healthline ile oval se lau ono tasi ono over se lau ono tasi ono pe afai ya ole nai te fa lo wantu fo ilele ya wa tau le ma fa yona e tau la fo ilele pe wa ka ngi fu ko la wa ya pe wa ila ngona la wa sa le me ta ole ma over se lau ono tasi ono mo ni si fa mtalanga Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Radio Samoa Tasilima Ivatolu Amo Ja, olewa lus fulu male tolu minuto te nele July tolu ile ni vaing olewa oli inte silafia. Eu o mai level te mine ile mau se pine se tasi New Zealand. Olewa mai so tolu talo na tela indalo. Ia e talo ngole olimpeka ile ni to sanga na ile fa moi e ono mo stand to pine iti nga wila. E pe ile alo New Zealand na talo ile mountain biking le tupa o ile pona popita. Ele imaruian tau mawhainga a ole ana tū lai mai ile tū langa ono. Ole fuisang ile wha mwoi se tasi o tamaitai au, le tamaitai a Erika Fairweather, ile tamu ile tawanga au nai lose lau mita. Ia pita iane, ia ele imaruia fo ilana tau mawhai, fo ile sita tawanga, wha se lau mita. Le fo ile ia maruia i tau mawhainga, a lea fo ialo tamaitai a New Zealand. E yeila isi ta longa au potu unga au e whaia
i se aso le riva Yesu talo sia ia ole am fai leo na mawai ma whaamaru ia i nai New Zealand ini a tātou pine e lei manino mai fo ia le tūlanga e peo le iei an tau mawhainga au Samoa e peo le iei si ta longa e van e se mai ei le ta longa fo te to fitu le lei marui ai o le lei marui tau mawhainga le sunga ia anto ia whao ngali le tūlanga o le fusuanga ia ai se Italia ei si ta longa ia po e tutoi ia po le hale tūlanga wo on tuiei tau mawhainga ala mutam whana wa Samoa o le teimi nei o le tūlanga mua le tunu o Japani ta longa le Olimpika i le orno pine auro lua pine siliva fa pine apa me mea tulua atu i le tunu o Ferrani o lo talima lo 5 pine auro valu pine siliva tolu pine apa me mea o le tutolu o le tunu o Saina e 5 na pine euro, 5 pine siliva, lua pine apa me mea. Tūlanga wha, o le wase LTA, au se tālia i le teminei, 5 pine euro, 5 pine siliva, le aise pine apa me mea. O Amerika, o loo tuono Peritania, tūlanga fitu, o Korea le tūlanga 5 i le teminei. Tūlanga valu Italia i wakanata se fulu iai i a Hong Kong i le teminei. Ya, Paulana, e le pine lefe mai a Talanis, mauti noa lava e maua e New Zealand. O le pine auro lea in ta longa te to fitu o tamatai. O le usauni atu New Zealand ta alumkana tai le semi-final. Ya, o le afo sa ilinga le po i sa o tuilunga. I le sa ilinga o le pine auro po i le la manu malo. Ai, o kanata, ya, na malono mua i a New Zealand i lantu ta longa mua i le tupa o tamatai. Ya, se i tanto fatani. Ya po le hale tūlanga o le a o tuiei a tamu whinga fo ya alo tamaitai i New Zealand e pe o na sauni i tuiei ta longa o le Olimpika o le alonga puieli i pe le taupa ia ma le tau mabalu e le tūlanga e pe o le tamu whinga i ta longa i le neiva i tau o le Olimpika i Ferrani Malo atu ia tau ala i patch ma le aingola o ma tamai le au va i Samoa kisa so le fai fale samasoni lio se o si pio eu voilà. So we all wow. Se ta umaya ona o ita. Sa otomai o tafa. Musu mai ilo taringa. Se ta umaya itelo for morning. Here Ita awane ingalo ina ta venga Nai uma fauna itu bupea ia so uma le fiava Never for your man tell it, I swear no ya or your soma. I saw say you live for a bow. Papa Pinetta, I might say shit up for no. Get him from time, yo, let me tell her. I feel no pillow for my only person. Oh, no, for Yasakeli, come with Suma. So, kill Sammy, you're enough to go out in Bungala. Get him a Kalakaba, you are in Bungo. Really kind, but I swear about not Bungo. So, by you pick, I could pay you out of far. But not go to wife, I pay now. Pakula i le mpuka, me ke uro mai a ika Te suar te wasaile, pai ngo fio le polonga Malafi e so kamafa, no galala Kawelo mai pe tina sunga, ino me ua Sabi o mau
hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Samoa lau whaafunga nei tula lewa uli wha malo lava le taua tai malo lava fo ile onu sai I fita fo yo lo whaafenga iai le nei fo I aso I lunga o tofi I matiute I le ngata fo ile na o ngaluenga wha malo lava ia te outou ta mama tina matutua ia o lo whai le whai vau le tapua ia o mātou malava nei mai maota malawa ia tali tonu fo I wa amata fo I na whai fo le aso ia inisi fo I tātou wa whapena on anga I atu I maota malawa whapena fo I na yalo manai whanau whaamalo lava le ono sai a te outou tulituli mata ngau fo le nei po kalame lava I mātou mal whanau mātou te tala noa ia mo mātou pese fo ia whapena fo I no mātou whaina ia mātou whangongo ia awa lava fo ia la mātou olai fo I tonu awa onga ma la mātou awa I atu tonu o lau mua ese manatua Samoa o le nei lava polo kalame o le aunga lava ma le sini au tu o le fesoa soani lava ina ia whapena o na tapu ina pea le soifua o na ialo manai whanau Samoa o lo whapena o na soifua ane I tonu le nei atu nuu I le whaongai no la tātou ngangana le ngatele na o le malama foi ina ia tātou tu mana ia tātou wanganuu anga I whanua ia whapena fo ina whaasilisili I le tapu ina o lo lātou soifua I le ola whakerisiano ia o le ala fo ila le nā o le mafua anga lava le nā e ala hai ona a matala tātou polo kalame I aso ta itasi I le talo o le tau mawhai lava le nā ina ia whaamalo sia foi le tafa o le ola ma le soifua whakerisiano o alo mawhanau ia I loa o na ave le whaamua I lo tātou watua ia teine matama lau tuturu matanga o tala tonu whaia onga wa lewa na e sauni tu safo I lava po lai te ta avale wa leva lava fo ona e olioli mai fatali mai ia e te matua pese le hotele mai fo il tatou polo kalame
Ia, lelei malo lava. Au le nei tūlā te ni matama. Whai fo ini se tātou tala, ma tātou pēsenga. Pe a mahea, la tātou whaamua o la tātou talo, ma la tātou whaafetai I le atua. Ia, nofo lelei mai, sauni mai, ia mai file mu lelei, ai se I whai atu fo I whai a o ngā la tātou talo. Tātou wifo ma talo. Whaafetai tele lava Yesu ke risolo mātou ali I whaola, I le nei fo I aso fou, mātou waulia, ona o loa lofa malawanga lelei, mātou whaafetai a oelo mātou tamā, I lau pule whaasoifua, na yo mātou tamā, matina mātutua, mātou mātua se ia ho o lava, I le loa loa o I mātou, manai whanau witi le atua, whaafetai tele lava, I loa lofa, malawanga lelei, wa e foa I fo I le ola ia I mātou le nei aso. Mātou te ngalulu e ai, ia whaatau nuu fo I o mātou tiute. Le tualo mātou tamā, whaafetai tele lava, I lau whaamalolonga ia I lātou, maua I tino mai, le tua, mātou talo ia whaau lau whaamalolonga. Nisi fo I lātou le li ie, maua I whaanonoanga, mātou te whaafetai o walo soifua lava oe, o oe lava te whaamawhanawhana ia I mātou uma. Whaafetai mole nei fo I aso, tau langi le lei le atua lo mātou tamā, mātou te whaafetai a oe, awa watua na I atu fo I le li ie. Mala whaale nā tura, sa whaapenau na lofi ai I mātou I vai aso ua mawai. Au le nei wa mātou fia fo I le li ie, I le nei fo I tau ua e fua I mo I mātou. Mātou te talo lelo mātou atua, mātou te le whaangaloina, ta maiti malava le lalo langi, o ai se tama ma se teini o mawele tino mai, Yesu la mātou wo whaapele pele, whaamole mole, apa atua a au whaamalolo, ia I lātou uma, whaapena fo I le soifua tamā matina, le atua whaamanuia la mātou polo kalame, ta talo lava ia e pui, I alo ma whanau whaapenau na ngai atu ia awa onga I le aso ma le aso, la vea ilo lātou wola, mātou talo lea lo mātou atua, whaatasi mai oe to enga la mātou polo kalame, ia I o le nei polo kalame, I se vi ingo lawa fio, mātou talo le na Yesu ke riso, a lātou lau lava suafa. Amene. Le lei teine matama, ese le teine le lei oka, wa whaamanu ia ina lava lo loto, ia te o tou, I le tou whaahali o tou winga whaalo, I le file mu, whaafetai fo ia ia ta mamatina, I le fesuasuani mai a whaia o le whaafile mu o tātou, a ea, I o e awa a o, I le taime tātou te whai le tātou tau langa le atua, ia e tātou, ia e tātou, o na whaahali, lo tātou winga whaahalo, a ea, awa o le atua, na whaia I tātou malava, I o e wa ailo au le lei oka, o lo la punta, o lo la poa, o lo vevengi le nai te iai, o lo malosi, ia, ai tau te iloa, o le mea le nana fōha I mei le atua, o le ola, fōha I fuaina mai le atua, ea, I o e, wa ai o e teine matama, tātou le mafuta mo tātou mātua, ia e, avelo whawhetai le atua, ia oe, o le nai maua oe le ola, maua fo e mātua, le mālosi, awala ne ngalo ia te oe, mea umalava nā, taua I ona whawhetai tātou I le atua, o ola le teime whai tātou te talo lea, ia e le, o le naunau ta inga o whai a onga, ia e loa, ona whaatai e oe, ona e file mu le lei, ia ma e mawhau le lei I le atua, e ma whai lava foi, whaatai mai le tatalo whai a onga, awa nisi o tātou, ia o lo o whaia lava tātou lotu I tonu a onga a mata.
ai nga le pawanga ole no fanga lai lo tuel to atelo tato o le fale o kawangalo uma foi e o foi tai me mea ai wangalo foi te o la fa fitai lo tatalo fa fitai ya Yesu mo mea ai ya nisi tato esele manai so te lo oka vili mai nai matu ale na yo atu foi matu e moli atu tamai ti fai mai se fa tai lava te lo o fai a onga o kalo fia e fai se o tama mato talo te me fai e mato me ai e le tai ona mana o se mauti ai le fai le talo me ai o ka te lo o te tama te o le mitanga le na o so se la mua pe fai o le fa a wau atu e tatou le o onga le lea fa wau atu o na yo tatou hinga le le teine matama lo lava ia toi fatalo fatula pe fai o le fata ma ua mai tatou polo kalamea le o ai o tatou sa fai longa no na sofana po o lea foi e fai longa no na sofana le aso yo ana na filenga ko pepe sei mo aso soifua ma sofana mai le sa se yo o mai le solua aso lulu lale nei ia teine matama o ai la o to lea o fa manatu no na sofana le aso ia fa pena fo ia tamama tina le tele awane ingalo lau fa fetai fa fetai ile atua ile ola male malosi fa o popo fo ile se tau sanga e te ola fia ai ia le teine matama ia mana tuana fa atu fa ia onga o le tato fa mana tuina o aso fa nau po aso fia ilungo le tato por kalame ia e mo i tato malava mata mai lava ia tato o le pepe ia o sio uso o lo tuangane o lo tua fafine o tama o tina o lava ia tama matina matua tato lava tato te tau fai tali sapaya le mea lofa mai le atua o le ola toa le isi tau sanga ia ia le atua ia o ai la le wasa uni mai maka marka ko pese las fanga tala lelei se lango ke faku o le makwa lelei ia le ia tala lelei ia le foi la wasa uni mai tala lelei e usul pese las fanga ia lelei tolu fa ia manuia to wasofana ia manuia to wasofana ia manuia to wasofana fa manuia le atua hip hip hooray hip hip hooray ia le paki mai tato malava ia manu ia tele le fa manatuina o te wasa soifua ta mama tina matutua fa pena fo i matua ia fa pea fo i matou teine matama onga manu via tele la sofana awane ingalo ia e alulele ia e faile fa fetai ia ta mama tina io o ka o ke lo fo i la se ke fo i la e alu fo i fe ula ia mau me alo fai tele awane ingalo o le upu fa aro tatou le hao onga le teine malatama Samoa o le fa afetai ai yangi sima upu e tala no ma e alu ya tamama tina e fai tama fa afetai tina mo la keke kase au lelei fa afetai tama mo la me alofa io e la ngona tama la ngona tina le fia ia manuia tele o te waso whanau ia to anga lavala e oilea onga o awina ina ia avea tātou matangata e tutupu mai teine mātutua, tama mātutua ia avea kako makangaka e tai ia o tātou atu nuu ia i skola sipi uma tātou maua tātou ngaluenga lelei ia ona tātou toe whai alola ia leo na ngaluenga o le wha fo i o le alofa ia ta mama tina
lei tini matama. Ia, faso solo mai tatou talanoa, tatou tui wha manatu. Na son na filen tatou talanoa ai. Ia, tatou la le mawhai ona mai mua mai. Ia, lea fo ilawa e tui tanga i mai. Ila tatou tusilen tatou talanoa ia nafi. Ma fuala na talanoanga, ona sa tatou talanoa, iwa ainga ese na iai, I lava yaso e lua watuana iatu. Ile taimi le lo longa, he o mai le taimi le nei, o lo o iai na I ainga, o lai mua maafatia pea I latou, o na wale aini o latou fale. Nea lan tatou talanoa ai, po o aia fo linga, o a fo I fausanga, o fale I nei ni usila nei, ile atunu o lea tatou tenu no fuai. Ia wale n tatou vava ai matu I fale, o ani fo linga o fale n tatou vava ai atu ai. Tatou le malo si le alu makamaka ke fongetina, o ala fo linga o fale na eva ai atu ai. Ea, malepe, ia le, kapati pa mai sia ia se o kamo George. Fale malepe, io e sa o lele. Io le tele o nai fale, wa male lepe, tele o nai fale na tafe fea ona o le lo longa, ma losi le lo longa. O a fo linga o fale, o ani fausanga o fale. Tatou talanoanga na nafi. Ia, lea lau tamu pai whaanga tu e wha manatu atu sa I loai. Po o ai o tola na wha longo lele. I le a onga len tatou talanoa nafi. O ani fo linga o fausanga. O ai o manatua le na whai atu fo I whai a onga. E iai fo I le fo linga o le fausanga o le fale whai a onga le na whai atu ai. O ai lau o tō manatua. Ea George. Ui o Ishmael, Ishmael. Kasi potso le tama lea. Ui ala fo e wala au mai fo e ma Isaac. Isaac. Ka ia pati tutusa le le Italia tama ia to alua fai mai o le fale e whaatafa tolu. Ea. Ioi, na whai atu whai a onga. Ia o luma o le fale whai a onga e lua te tātou le siepi whaatafa tolu. Ia to e whaatafa fale tutusa. Le lei kele oka e. O le tele la fausanga o fale tātou, le tātou talanoa I nei ni usila. E tai tutusa lava. Ea, whapena fo I o fausanga o le fale sā, ia tātou te iloa fo I le tāwhatolu, I luma o le fale sā, ia ona whaala umi e fo I lea, ea, ia wha aila iai. Ai na tātou talanoa loa lea, sa tātou mata ai, ina I fale, mai lo tātou atu numera tasio Samoa, O nei la, toi titi atu tu sa fōlinga, malava o fale. O Samoa, lena tātou mata mau tātou whaafonga, mai whaafonga mai fo ena nafi. Inisio I tu ai ngā fale ese o lo o maua I tutonu. Ia ma fale ina o lo o ia I tātou atunu o Samoa. O ai la o to e manatua mai, o la le fale mua lava na tātou talanoa ai. Tu ai la tātou le mata mai wala e te ata mai wa e lua mai fōlinga o le fale. Au tātou la le na whaalongolongo, tātou le na whaafonga mai. O le le ingoa o le fale, le ai whaongai matai. Le ingoa o le fale le whai e le whono matai. O la le ingoa fale matai. Ia e mawhai fo ena e whaapea o le fale o matai. Awa fo ilanga o lai e matai. Ai iai lava le ingoa whaapito o le fale na e ta o e tātou le ngana Samoa. O ai se tio manatua o le fale le pati uma ala au mai lua I pou o le fale tele Ioi o le fale le na e whaala poto whaapea pe wa ai le awhala masinga oi tātou fia mata le masina le pou Ioi ai wa ai a kula we le pou te wa tu ala poto mai le masina yo toa le li o le masina ai iai fo isi teme te whai atu e na o le awhala le masina o lunga la fale tele ia e whapena e pe e whaalou ia ai e te loa atu ai e pe o se awhalio ia ai e la poto lava ia ma la umi foi o le fale na e tali ai malo ia a whaila ke alunga I Samoa ia e te alu atu nei ta whaatali mai o estou a ngala I Samoa tali mai o le fale le na le tele tamaiti o le ale isi tu a ngā fale le e foi e ato I laula e le o se e le whaongaina le apa
e tau o le fale ato. O ka paki mai tātou. O le isi fale, o le fale e ato I lau. Ia e matua e su I le e tina, e su I le teine matua, ia lau ia le fale. Ia ona ufi ai le o lunga o le taua lunga o le fale. E se mai fale ia e fau sia I New Zealand, e ufi I mo apa ia, iu e taua lunga I apa, ia ma ufi I apa, o le fale lea oka, o le mana ia le malu ia le savili. E alu I Samoa, fai ia tina, o fea fo le fale a fo lau le tau inga. Ai tau te iloa la, ia, e iaila ni wha amalamo le fale a fo lau. Ia, sieni. O I le lei, kere siau kamo sieni wha mai le ai, o le pola. Le lei, o le fale ato lau, e ato I lau, ia e iaila ona pola, ka koula ngai New Zealand, e fo le pola le palangi, le te va ai alu tina, ia toso fa apele manoa, ia na sau I lalo, le staimi toso, ia walo I lunga, kai pese ka polengi, ia, nisi fo taimi, ia le va ai tato I fa malama, o pola na le palangi, o le pola tato Samoa, e la langa, e la langa I lau niu, ia ona sisi loa, kuke loa, ma losi ai lima whaia o ngai aso lau ai sisi lunga, ia lai wha malo losi ko lengi ai lima whaia o nga, ia whai tau tas, lua, tolu, wha, ai ole au ngā ia, au ngā fo le nā taimi, sa to lengi ele whai tau whai numera whaia o nga, e taina matama. Lei, o nisi na o fale ntatou tala no ai. Au le fale pito sili no mana o yate oe. Aua ne emisia pe ato wo matina matamai Samoa. Fale le tūlunga le mata whanga. Oi o tō mana tua fale na. Ea, fale Fale pasi. Ui, e ke le whakalo pasi lunga le mata whanga. E ese fo le fale le na, o le fale le te whai atu ia te o langa o te nau I alu I Samoa, toso I ta ta I ta mamtina, o la le fale le na. Lei paki o le fale o le fale pito I la I titi lava le na o katamaiti. E whai ata mamtina, se I whaali mangi ako le fale o le o le mata whanga, so o mata atua iau. Ke I se I te whai atu teine matama, e alu iau oka, e te le toi fia sau New Zealand. Io o le fale le na, ia e ato fo I lau, ai le ai fula, ia iau no, e le ai ngionga pui, ai e sa fili manaya, te sa whai Io te mata le au le lei mai o le sami, ia mai e whasa fili ia, e te wa ai nei I niu, lai tu tui au tafa, ta pili mai oe le niu, ia e mata atu le au le lei mai, le langi le lei mai, o sio tātou atu no. Au ala ne ingalo ato wolo I Samoa, ia whai tina, tama, kako wa aisi whale o se e o mwhongofa whale o, ma o whaalongolongo ma o mata, ia se e o langona I, pe sa o le tala whai a onga. Nei, malona na whai tātou tala noanga nafi. Ia, sau alu lo whai a onga le whale o walu atu o ka se au le lei o le tonga la au, mana ia le tonga la au no o ui atu. Ia o walu lo whale walu wai, ia mo tala no atu I nai la au, tō te ilua ese le au ngā. Ia, o ngā luenga nā le atua, e ta tau fo I a tātou, o na awa ne I o tātou whaatua nai. Ia, tau si mama le tonga la au, bele wha mama le tonga la au. Ia o ratulo, tō te tau tanga ai mai na o tō tamaiti. Ese le fia whai a onga le funga la au. Ia, ratulo whai a onga wha mau popo uma mai ana funga la au. Ia, ona saulo leo whai a onga wha pia. Ia se I usu mai ala stato pese le asole nei wha atatau ia tatou funga la au. O ani tu ai ngā funga la au e te iloa. Whaamatala mai, ia pe tau mai le ngana Samoa. Le la whaailoa te whai a onga. O le funga la au le se iei whai a onga. E tau ole au te. Le. Ui vai lawa pese mai ka listo le au te. O ka le siau kama ia vai. Le lanu le si au te lea. Lanu moli. O ka e se kou le lei. E se le tau popoto
Ala le lano le si fo se vai o to. Ke le ko ngala au se ia faia o nga sau. Hao uma wal watsu na fi hao uma. O lano alia. Lano Moana. Fai fatasi lanu Moana. Ele lanu blue. No fato ele ai sengang a lanu Moana. Le leitel esse le tau popotso a. Ia le ala le lanu le isi tatou fungala au lea. Le lanu pa e oka e esse lo umimika le kopopoko vai loa uma langu. Le ala lanu le isi fungala au lea. Lanu pi Niki. Lanu a? Lanu pi Niki a le tele o tau teine matama. Le isi tatou fungala au lea. Le ale lanu lea teine matama. Le lanu al faipula a ea o le ale lanu le na. Lanu sama-sama. Oka ele tau popotso a. Ia. Se yusu lal pese si o ka mauta o ka listo langa nga momo e o langa o faalonga ko fo o ka mo e fo ma pese a o le aute o le pese le aute talitonu talosia o ko manga kua uma a ya lo si pese na sa pese fo ifaya o nga ola ititi pe o to e o mal taimi nei fia ya faya o nga usu wala nga fia faya o nga se le aute a ya le Le aute, lo usei manaya. La uula, talofa mai Samoa. Talofa mai Samoa. Ia wa aila o tau. O le tātou peselena, ua whaahi ua tuai foi. Ia la tātou polo kalamele nei foi vai aso. Whaamalo la vai ate o tau, le whaamalo losi i le aonga. Tālo sia o e alu le aonga, ma whaahali o winga whaahalo i si o whai aonga. Ia le ngata le nā, o le tasi foi o awo le nā, e tau te aonga whaatasi manatua. Ia e whaalo i tangata uma, e ho oina i o whaia onga, ai a mata atu to tonu o lau fale, lau ainga, lau whaalo i ata mamatina. Whaafetai tele lava, o le whaai unga ile nā, o la tātou polo kalame le nei aso, tālo sia Samoa, i e whaapena, o na pui a pēa le atua, la tātou fōlaunga, i le toenga fōi o le nei vai aso, le sao mauli, ma i a tātou maua se whaai unga o le vai aso, i le fia ma le manuia, tā mamteini tutunu tā ngau, tau tua nālo saunga le mū. Tātou toi whailoa i se asa o mua. Soifua ma ia manuia. Just think a minute. It could change everything. Think a minute. In recent decades, many people have wanted to know their racial roots and ethnic heritage. Some family reunions are so important that family members travel thousands of miles to meet their relatives. But before we start tracing our family history and roots, we should be prepared to learn that our ancestors were not perfect. As someone said, every family tree has some nuts in it. And of course, this is also true of the entire human family. Every member of our human family has done some wrong things, even all the way back to our very first ancestors, Adam and Eve. But we can't blame them for anything, since we've each done our share of mistakes, and not always lived the way we know we should. Sarah McLachlan's hit song, Fallen, tells our story well. Though I've tried, I've fallen. I've sunk so low, I messed up. We all begin with good intent. When we're young, we believe we can change ourselves, and the past can be undone. But we carry on our back the burdens time always reveals. It's one wrong step, and there doesn't seem to be a way back. It reminds me of the amazing true story of rock climber Aron Ralston. In April 2003, he was far out in the desert mountains, climbing alone, when his arm got stuck under a huge 800-pound rock. After 5 days of lying there stuck, Aron knew he would soon die, since there was almost no chance of anyone finding him. He realized the only way to free himself was to use his pocket knife to cut off his arm that was stuck. It was his only way out, so he did. And today, Aron's back home, minus one arm,
but thankful his life was saved. You know, we've each gone our own way, and not our Maker's right way. So we've gotten ourselves lost, and sometimes stuck in a real mess. But Jesus came to free us by paying the penalty for all our wrongs and stubborn pride. He's the one way back to the right good life you want. So won't you ask Jesus to forgive you for living your own way? Then ask him to take control of your life every day. So with his help, you can return to your roots of living the free, full life he planned for you in the beginning. Just think a minute. Malona ngā rurua whaatal whātu I talafo o le Radio Samoa mai Australia. Wa tauna ia malo se le whainga malo Australia, tangata Australia I le panona, ina ia ngai ese mai loa ina ua vai le whaiwhai te tele o vesinga I le bao le Hezbollah mai Israelu. O lo iai fo I ma le lapta inga I tangata Australia, o lo fianga I atu iai lea whai tū. Whai mai le upeng ta whailangi le whainga malo, o bevesi e vave whaatele ina I so se taimi, ma o iei foi company va lele ua whaalea ngā ina la tu whainga malanga I le whai tū lea, mai ma whai foi una vave whaamuta whainga malanga, pe a whai e whaawau pe vesinga. O le masina o ke topo le tausanga na te neina a mata lapta I ai tangata Australia, mai leanga I atu I le panona, a o toi so ona whaamarusia mai le lapta inga le vasunei, ina ua whana e se loketi anga I le no whanga Israelu I Golan Heights, wa li putia le mariri wai o tamaite to se furumarurua, sa iei lunga o se malai soka. Wa te te iona morianga le fasiotia o lau ie tangaloa, ne li o Seiram Kwame Digenta, ina watura I le whaamsinonga I Brisbane I le vasunei. Wari putia le 9 News o le whaalumlawe na tupu I le sosputasio yu lai lua whelua lua, I le nofanga le Trainee Fortitude Valley. Na mali wai tangaloa, mai se manuanga ilo na ua li putia, mai leri iwa moria, ma sauno fo iaile lo iolo tura I mora mata upulea, I le teimi o lana fola sanga. Me mai o ata mai CCTV ma telefoni, o le awha o ngai le wha msinonga le nei le ngata I luma mai o le teimi na tupu ai le wha lawe, a e wha pia fo ina ua mai a mawala au le sosoani wha wawe. Wa ta ua le ripoti ua fuafua e wha awau le wha msinonga le nei, mo le isi fitu aso. Wa wha malano le tu maule le sene ave ta avalu se tasi ta mai tai, ina ua wheta ua ina e wha maoni ele yei o muni wha maoninga na wha o ngani whala au wha saina. Ta ua le ala taipa o le ta avale le ta mai tai na wheto ai ma se pou mori, I le te ora se fulu le pō na pō, wha mai na ngaulu ai le pou, wha maonia mai e leo leo, ma o lono winga e whaisi sawa sawa. E torusu lima tausanga o le ta mai tai na whaiai lava I au tafa o le ala tele lana drug test, ma ave atua I le whanema I lalo le wainga leo leo. O lo wha auriori I ai morianga pe o na ta ua le ripoti, ma e fua I le su engaro na lua o lo wha tadia le I unga. E le iei sasi tono le ta avale ese mai a teia, I le teimina tupo I le wha lawe, ia mao lo wha tadia pea I si su engam. O le whala inga Amerika, Carl's Jr., sa te tele ana fuafuanga mo le wha lau teleina I Australia nei, wa li putia le so wa iei si wha le tonu, ina ua maua tala I le asonarafi wa iei company ua whiriwhiria, e la tau te sila iei le wha le tonu. O le whale Burka o le Carl's Jr. pe ona lau ilo ai fo ina mua I te tala lo na whale uloi Australia I le lua pese pulu ono, mai tele isi ala na te tala muri ane. Pai mai la le 9 News o whale ainga uma le Carl's Jr. I Queenslandi, e le o a awhia, e na o le lua sepulu whale ainga o le atapunia mai le lua sepulu wha o lo iai I isi vaenga o Australia. Pai mai le pulenga o lo ngā lue nei le whaia o whiutana inga I le ngata ma pa anga whapisinisi, ai whapea foi I nei tangata whainga luenga.
Ma le tala muli fa me to lua tangata mai Victoria, wa manu malo ina ni vai ngā tupe toi titita i miliona, ai e le taumate la te le oiloa ina. Pa mai le official ta alonga le loto, o lo vala au nei i le au ta alo i Victoria, ia siaki a lato pepa o le tats loto, ina ua siaki atu e lua pepa ua manu malo i le whailonga mua le ta alonga, e vai lua iai le tupe, ma e ta i iwa se lau 5 afe le tangata, ai o mai lava i le soe le i o atunisi, o lo winga o pepa e lua ua whamniaina, e le i besi talaina mai le i foise awala e mawhaiai, o na whawhiso ta ia i la ua o players e nisi o le ofisa, se i vanga na o lo o iloa no fuanga na whata wai. Pai mai o le isi pepa na whaatau i le Meadow Heights Lotto, ma le New Shop, ma le isi sa whaatau i le IGA Supermarket i Thomastown. Mana tua fo i a whai ele i lesi talaina, ia ele o yeini wha maumaunga o le tangata ta alo, a elo no winga sa whaatau sao mai i le whaleuloa po o le agency o lo o wha taunu inai ia au unanga. Tala nara Radio Samoa mo lau wha whonga mai i le nei fo i aso soifua. Talo fa Samoa. Wa ule nei o kasu ti alu, a wale suia le ngila wa le kio. A eva mai ina se fudu lima iwa kolu, a mo, Radio Samoa, vevela a. Ele i tangata Australia so le siaki ala tu pepa loto a. Ia feo nang te mafuto maina ai Australia. Ia siaki pele o ngai mo wasau a. So si spingi ngi fui vai ngol tu sa. Ole wali mamiru tu te nei le tu lai fa ole dasa e fa fonga I se fa ponga o ta tu tala I vai fo mai Australia le fo I taimi ole fiafi fa te tu ile fo tu ia Miriam ana le topo Mario mo ta tu tala e pe ole fa fonga mai yai talia ia le ta tu so te inga masani a fiafi o so luma stofi te tasi mele fionga ia li mai yava mai na vai wa fo ile long puiri o lo tu pa ia ma lo tu mamalo le dei fo I vaenga o le fiafi mea lo tupu mea o le ant tupu ia marisi vaenga o lo tula I mai te tonu o le tātou lo toi whale I Samoa.
Wow, puniti ai wow, o mai lo whano anoa ma whau ngā tupu pēa ia souma Vai lo tinga talu ai o e funga Olo ua lo whaile ngā tamai Se ilonga o leo tina te mawhai Ae tu ia Sau lava o se aso Awa i se tali o nai o manao Tu o le lang se tamai Te ia o le sami se tano amai Ua ngoto le la sau le ton sa Ua li loa tu ai o whoninga Oe o le ari o le taimani A o i tau se maa e tama le vale Wa o le iloha Ina pe ai se a Ua whainga tai se fua ngā O e lava o si au taimi moni Na o fili ai le wha maoni Malo o tali tonu La o lava saini Leva ve o na umai lo keli Tu o le lang se tau mai Se ia o le sami se tano mai Ua ngoto le la sau le ton sa Lilo atu ai o wholina
tamai Se a o le Somerset tano amai Ua matole la sau le posta Ua lilo atu ai o fōringa Ua lilo atu ai o fōringa Ua lilo atu ai o fōringa Fesilia fa
Masala ua e vaai I fale fo mai, po o taa vale ale fono ma e whape ane, ua nao au au nanga tau soifua malolo ina ma nifo mātau te whaia. E tele le whasosoani e maua ia mātau. Whasosoani mo le ola manuia o le mawhauwhau. Polo kalame e tau fia ai le tau mawhatapaa. Whasosoani mo tina ma pepe. Whasosoani mo whaia o siaki I le whale mai. Whasosoani mo sauwanga I a inga. Whasosoani mo whanau ua hi umale a onga. Mo nisi whamatalanga, tanga I ane I lupenga ta whailangi www.thefono.org. Pe vala au le o valu selau, fono for you. O valu selau, tolu ono whaavalu. O mana o mie oe po se isi lo a inga se whasosoani tau whemalanga inga mo New Zealand. I mata au poe pei o le vaita mai no whanau po o ngaluenga. A whai o lau tali o le ioe, wala au loa Ken Fernieho o le Fern Immigration Services e iailana laisene, ma ua silia ma le se 15 tausanga o lana tautua. E toa tele tangata o whasosoani iai Ken, I mata upu tau whemalanga inga. E au fia ai mata upu na o atu le Tribunal, ma apili le Minister. Tanga iane I le matou Facebook, ma le upenga te whailangi I moli mau. Mo nisi whamtalanga, wala au mai le Fern Immigration Services, ma tala noa ia Luisa, I le oiva, lua ono lua, tolu lua lima tolu, lua ono lua, tolu lua lima tolu, po le o lua tasi, tasi lima tasi, o lima. O e si la fia mea e whaatino e mawhaiona e umia ai so fale motu le lumanai. A whai fo i so fale motu, o e si la fia mawhaiona whaatino ni isi o fuafuanga e whaonga ai le equity o lo fale. A wane e misiere por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru taitasi le se fulu e te ai le whaa. O le a e si la fia ai au wala e mawhaiona e umia se fale motu le lumanai, ma au wala e whaonga ai le equity o lo fale motu, e whaata wai se isi o fale, le por kalame o le malu I fale, ia fiafi o soruru wa yaso taitasi, se fulu e te ai le whaa. Ka se maanga ia li tako lau iPhone 15 Pro Max a. Ai le mai ia li se mangu lau Samsung Galaxy S24 Ultra. Ngau le lus fulkana le top up nga whakau mai le deri e lafo le mako ai ngai Samoa. Ai laki ai I le S24 Ultra mai le se ia le Digicel. Awa onga wha ngā click se lafo I lau kupe le Digicel I Samoa. Ai mangui ai le iPhone 15 Pro Max. Lafo nei lolau top up lus fulkana pe sili atu mai New Zealand ma Australia pe wha ngā le click X e lafo ai sau tupe I Samoa. Mai isi antunu o le Pasifika. Mo saua manawa te marumalo ai I se iPhone 15 Pro Max po se Samsung Galaxy S24 Ultra e ia inga o le nei whaapitoa sekia Digicel. Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaunga ngana fitua so le vai aso. Lewa se antia lus fulua mirutu te nele July 5 le divang o le fiafi o le so lua le rea so tolu se fulu o le foi masina o Julai lua fe lua fanto tasi laso o le tanto tau ma vai antu le ya Julai ya dali be fa pe I mai foi e ni vovonga o kuso lanto fia la nganga I le nei taimi o le fiafi o mau foi le tanto filo inga masani ma le fionga ya le mai yava mai na vai sui o le tanto wala leo ya pe o ngalue mai tono si o tanto tino I le nganga fia ya ma le nganga fa lo nei vai ngole fiafa tala vantu lilo ma lo le ngalue ya ma lo foi le on sai tute ma fai lo filima o le nei vai so mole o le masino Julai. Ia, sia ua lofa tā lofa se manu, ia po lauto wha foi fonga mua le nei foi wa enga o whaasalaunga le Radio Samoa, ua vai lupeina o no le nei foi por kalame, ia wa foi le sila fia le tātou watunu. Ia, e moli foi ia le wha lofa I se tātou watunu, o lo whapena o na mai mo whaafunga mai le nei por kalame, ia solua maasi tofi, ia, ai mai se lava o le nei tau wa fia matangofie, I le wha le tau Samoa e tu paolo le so ia mamalu fo I le savidi. Ia o mātou whaatasi atu ai nei a wafo I sina tala mai lo tātou atunu e tu sai fo I o meolo ati tupu. Ia o le ati tupu masa ati tupu fo I le tātou atunu u le nā fo I whai unga o le vai asu se ia pa ia mai le nei aso lua se o man. Malo ia mātou te wha malo le whai o le whaifa ia malo fui le ono sai. E le whingo fia le tātou matawha yo ia pita. Ia whaaptai o le nāla vai maua le malo sia wale tau tuaina o le tātou. Tero wale le maiawa. O te iloa e matua tele mata upo le na tali ei le malu o le tātou. Tero. Ia mai lava le I le whaamsinonga. Ia antono se taimi o le tātou tolo noa le nisi. Ia o mata upo e pei o na sātu ua. Mai le nāwa ia so maona tuantu. Ia wala wale longa pui ali o Samoa. Ia o te iloa o le na e fo I mai. I le tātou whaamsinonga. Ia ma le so le pe o na mō mai nisi o whaamtalanga. E winga I whaamsinonga sa whaanga soloa lilo mai au.
Sa o lei sa manu o lea ua mantua foi e te sila fia foi ia le mataupu foi lea sa whapena o na tangi ai le sa avea ma lo ia sili al tātou malo ia le tamaita i le fionga ia sa vale noa ma River Basin. Ia o le ia le ana wha malo lo e le whainga malo taluai lea o tula i mai nei ia lai le fionga le tamaita i pāle mia i lana wha ai unga. O se mataupu foi walo aso tātou tālia e mantua foi na umale so enga male ilo ilonga e alai i fina unga whai ufal tula fono lo ia i ona tālia lo leo se whai unga. Le so le fato a mawai le whai unga o le whai mataupu. Ia o lea ua wha lea o ngā ina le claim e pei ona whapena ona tangi ele tamaita e tau ona tongi mai le ono se lau lima sifuru wafi. Ia te ia ona e le whatula fonoina e le whaavaea foi ia le whaamalolo mai o ia mai lana ngā luenga e le whiunga tamaita i pānemia. Ia lona lua, ia o lana whinaunga foi lea e te tau ona ngā lua ia le ofisa o whamasinonga ina ia whaia se judicial review. E review waipe to e sila ai i le whai unga na whaia e le whiunga tamaita i pānemia ia te ia. O nā la tūlanga e lua sa whinaunga tua ia o whalea o ngā ina umai whamasinonga. Ia maua wha penao na polo i na fo il whamasinonga ia le tamaita e sa avea ma lo ia sile al malu. Ina ia tongi atu la lima awhetala. Ia ila fionga le tamaita i pālemia e tusai o la la mata upu. Mantua sa manu le sesio manga le mata upu le neia le to e o pō mala e lo tātou tunu. O le whinaunga lava ia ale tu al malo ia e tawala mai le fionga le tamaita i pālemia i lana whaai unga. Ia na whaia ona o le tūlanga whailele wa silisila atu ia le whainga malo. Wa le pui e le fionga i le tamaita i sa avea malo i sili le tātou malo e tusai ona na tofi. Ia le tātou whainga malo e alai i le tūlanga whailele i polo inga e tolu le sa whapenao ntu ina mai ele. E le fionga lea malo mai ai o le pālota le atalwai nei. Ia o le tūlanga lalina, e le tali ai le lo yasili, mantofo lo yasili ia o le tangata lea na te defendinga pe na te puipuia le whainga malolo tūlai. Lona lua, ia o le tūlanga whailele i le mata upu lea whatatau i tala wala lafo atu i le matanga ruenga o whamasinonga, ia male ofisa o whamasinonga e tawala i whai unga whamasino. Ele i aise leo le lo yasili lea, a vea il tamaita e sa vale noa malo i sili le tātou malo. Ele ia isa na leo e whina watu ai ina ia pui ai ia le tūto tasi ma le ami o tonu o le tātou whamasinonga tusai o tala na lafo ati ai ele malu le atunu. Sa manu o tūlanga la na lena lai o na whamalolo e le fionga le tamaita i pālemia i lana whaai unga. Ia ona o le tilo i le tūlanga lea e le o malu le tātou malo i lana ngalue. Ia mai se foi o lana taita inga o lea foi a au ngalue o le tātou whainga malo si tūta aua tele. Ia e tūla i mai mo mata upu e whito i tonu ma whaasangsanga atu le tātou whainga malo, whamasinonga. Ia mai isi lawa foi matanga luenga o le tātou whainga malo ulu o iai. Ia o lea sola, le watu ina mai eile le whaiunga e na o na whamaoti atu whapena o sina waenga la ititi o le whaiunga. Ia au te iloa ele i umana whaitau a le whata apalasi mai lava i meli ia le whaiunga. Ua whalea o ngā ina to e whailo atu, whalea o ngā ina le klei me ono sa lauli masfruafe le fionga ele tamaita isa avea malo i sili le tātou malo, whalea o ngā ina lana tangi e te tau o na whaia se judicial review ele justice ina ia mawhai o na toe tilo ai. I le whai unga na whai le whionga tamaita i pālemia ia te ia. Ia, ma ua polo ina fo i le whamasinonga ina i whapena na tongi atu le lima awheta la i le whionga tamaita i pālemia. Nele, ma lo whaatahi a tonu le womanino le mata upu le whaafonga ma le tāpo e mai a lo tātou. Toro o ia o le dawa whai le whai unga le whamasinonga. Am tātou iei pēla le whamasinonga lilu. Ia tonu o naua sau i lunga o li poti i lunga o penga te whai langi ia le tūranga fo i peo le tātia mai ele whira ngalo fo i o le whamasino sili. I le tūlanga e peo na ia le case fo i lea le sunga ia Samuelu ia peo Sam fo. E peo na tuli mata ia le to tele le nganta i Samoa e wapea fo i lanlang iato. Ia o le tūlanga lava ia le tatala i tuo Sam.
peia ona whaailoa mo atu Selman, ia tatu talafu whaisi lewa atu. Ia o lea sa whai ai ia lea fionga i le whamasino sinia, ia o le whamasino mawalunga Samoa, le fionga ia Vui Clarence Nelson. I le tatala i tuo le mataupu le nei, i le loto i whale le mataupu le nei o le tatala i tuo Samuelu. Mantua la, ia na rule maila ia leo Vui i le tulanga whele le watatala i tua ia e whaine, ia sivai i le to olu o Samuelu. Peitai, ia sa iai le tulanga sa pona, iai le tatala i tua o Samuelu. Ona o le sa whatu la i le talo sanga a le tua leo leo. Ina ia mawhai ona tau fia pia Samuel, ona iai e tūlanga o loo sila i lato. E whaono le tala fia ngai e tala i tua Samuel, tai peila o le tūlanga na whatula i atu e tamaita ilo ia sa tūla i mo leo leo. Ia le nafo taimalangi Strickland. E lena i whapea e tele i swafo Samuel o loo maua. Ia e leo sa tūlanga e tala fia ngai e le tala i tua. Ila la tova va ai ia e ono iai mea e tuku matula i mai le lana toi whaatatia i loa mata upu lea le tala i tua Samuelu. Ia ma ua au mai e lal whai unga al whamasino ngai whaapea o le asolima o au kuso. Ia o le vai aso fous a Seuman. Ia o le a mawhai e loa ona ilo le mata upu lea. Lona lua Seumanu o le whaase ese o le fionga le tamaita i whamasino ia talasa sa atoa sa anga leo lo whaapea e na talo sa ngai le tū lava lea Samuelu ia manisi fo i olo molia whaatasi molianga i e tatau o na whaase ese ia le tamaita i whamasino mai le lo te ina o alato mata upu ia ua whaale au ngai na le whamasino ngale na fo i tūlanga ele o talia el whamasinonga lea talo sanga e whaase ese ia tamaita i whamasino ia talasa. Ai ua talia el whamasinonga le toe tilo i se aso tala whea ngai. E whai ai mata upune ia i la taune o lo molia o le fionga fuleai ia o le tau whalio whaatau malama ia mal tamaita i o lise Schmidt. Ia whaapea fo i Samuelu masivai. Watalia la le tūlanga foi lele e toe va ai e se aso tala whea ngai. Una le sa watu la tau tala sanga i le whamasinonga e le o mawhai o na awanoa mai a la tau loia. I le aso lena tu e whaatūlanga o la solus fluono au kuso. Lena whaatūlanga mai e la fionga i le tamaita i whamasino i atalasa sa anga ina i mawhai o na ilo ai mata upu ia. Ia o molianga foi e Seumanu o le foine o le whaaleanga ina o i la tau ia o lo ta ue la tau whasalalaunga lo na lua o le tau mwhai whaalafi Samuelu lo na tolu o le whaalafi o mauma mea umwhapena o lo o iai molianga o i la tau leo lo whatula tu sala o lewa o leo talia le recusal o wa talia le tau whatulanga o la sfarai le neila lewa tu ina atua i luma o le tamaita i whamasino ia tanasaanga ina ia mawhai o na ia tau whatulanga mai e se aso ale o fai unga tausang nei o sa uia lea tau matamata fai unga tausang nei ia o tausang fou awa o lena ave le latou tarsanga ia tu watu le tausang fou ia le whamasinonga lea o nei le ava noa mai la tau lo ia mai ina Seumanu o lo ia lo ia mai ina ia tunu mamau ia eta lena ia nga i mai mo whamasinonga lea pe ta i o le latou tala na ave luma le ava noa mai le taimi lea le lua ono au kuso po le lua ono le masina fo, lea la watalia. Tai whatulanga lai las frele nei, po le atonu ala le aso, e le a whai sa o ele mata upu lea, a le peio la a Samuel, po le tala i tua Samuel, lea o le a papena o na nga i inga ruenga le whamasinonga le aso lima, o le vai aso fo lea, ina ia ilo, pe tala whea ngai grounds na tu watu ele i tua Samuel, e mawhai e o na tala i tua lea ali. Mo fai si umi o le mata pulea lilu mai afa ia tonu fo i felanu lanu wa ia filangalo fa alia o le tonu i lunga o penga ta fa ilang ia fa tai ona wa tau la tala ta misia so i le tulanga lava i o le peo manino leila fo sanga le vai ngole fiaf
I mafua ngana le yona le mafai ona tala I tu le teimi mua ia Antonu. Ia le a marino le man tole vai. Ia mafa nga yo ile tulanga fu tono le fam sinonga le vea so asa. Ia le aso la e amatali ia to le manga le fam sinonga le o le to lima le au fia fam Samuel. Ia o le anta antu le finanga le tama I fam sino le fa tu taia. Ia le fo I fam sinonga ile asfree le asa nature e makua tutu ani ia lilo. Ia na ia tanto mta upu ia wa maua mai unga ile so. Sa leila whatever fun talia si sila foi se man mta upu nei. Ia wa final lava I fina ngalo niso tata watunu ona o fetusia inga I lunga o penga te whailangi. Peitai. Ia olo o sila mai lava I alfa masinonga so tata watunu. O ina tonu e au mai ele tala mautinoa ma le sao lele. Tātou te whaalongolongo atu iai. E ia niso mata upu wa tele whai ia tala e lalafu ai. Ia e mai se lava o whai unga o whai e lava e niso. O niso mea ua mo. Ia o nisi mea. Ia makuale e mongi ia. Ia ai lele ia ona tātou tālia pia. Ele whaingo fia whai nei mea o le tali atu. E ia le isi tulang whele le whakawal vale ia se maka upu e o akura kaimi e whai e samta se wale fia whai whamasinonga whai stangata. Mari. Ia wa leva fo ia ai mai se ai ia o le tulanga le i Samuel o le ale a whene le tulanga e o ele mata upo Samuel. Ia o ngā uma se man. Ia o ngā whele uminta o fia o Samuel. E tilo whai whamasinonga I tu uma whapena. E ono whai titi ia na whai unga I nisi whai mata upo whapena sa iai. Ia, ele ia se mea leo au ngā au le lava papale ma leo nasa o se tātou o tunu ilan tapo inga. Ia, e maana ia mātangofi e se mea leo tātou wha longolongo ia ma whawhangofofo I se tātou o tunu. Ia, tūlanga wei ni se mata upu a lewa o na tua mai. Malo fa ia lilo ia Antonu e leo toi po malai le tūlanga fo I pina sa tula I mai tonu siuto wa fiang. Ia, e fa o lena vave maua ia le tala. O nana pue ina mai ele mtanga luenga o leo ia le sa faa o ina ia po o loo masalo mbia o le sia vala lea lilo I se le faa mala manga ta iso leo le tātu o tunu o le mea ea e pue lorga ka fa me ua mōli ia po le mea ka ke faa kalili fa msino ngā liri ia e pue lor tangata ia a whai o lewa lava moli mau o na whai loa leo moli anga ia me nā taimi a toa le na pu e mai ele tangata whai moli anga a pia ele whamasinonga seu manu e whao ngā le upe ka wale mā salomia ai le wha ai ma se mea upa e le wha pe pu e lova mai ianga le waloka ya wale mea nā le tupu nei o le mea nā le tupu nei lilo ngā maua e leo leo wha mai ngali make e ngā waloka ai e se le wha mala manga ka so le mta upule e ona e le fa pe ave leo nga e oila I le yo kang malala le e o longo inga le askipi nga luenga ali mta mai tai lo yem fa msino sei longa o fa pe mai le fa masinonga a faiolesa fa se trial ia assessors ia po fa masino foi o le mau ia e tu ina tu le fa masinonga a fa pe la lenga mai le verdict ia e found guilty ia nala wa ye tu langa na wa fa maunia ia lana soli tu la funo ona fa tani lola ia lea po le ale fa salanga al fa masinonga e se la mena i lua ai mai kemia ko nge fa ele makau ma salomia lava le mea la ia ua molia I le murder molia le manslaughter fa te tainga peita ai fa pela le tala ia o wa molia le o lo o ma salomia na ia fa o le ot ile ai ma se me fa pe ua molia le ua fa maunia nga fa o le ot ia wa le mena le tupu nei a tatu so le wa kele lo ia e le nga ka kele lo ia a le kele fo fa masingo ia ke va ia ko ia la tu fira nga lo fa ia ri ia e fa pena la valtata wa tunu e langa lava fina ngalo se umanu ai mata upu fa pe mai se lava mata upu e umai ma waile soifua o isi foi e mau mai le fa mtananga mai ala mau mai ala o yang fa siokia ka malo wa me ne e anga I el famasinonga e anga il famasinonga ile su ina ton wanga eva le mau
nga eva ai o le fanga o fa apa ngala I ame umana ele ai mate me fa pe e ke fa pe fa mai la lewa nga e ku kai ile wala fa tita inga wa ole no tu le wala ta vale le alu tale na au mai ele na fa o ina le fa le blavi ya na mala nga ka sa wa ka fa ku fa lo le man maka e la lewa mai nga fo fa si yoki na no fo fa si yoki e foi le o le tala e taun whapea, ia, la lewa au mai o le tala la e mai ukafa mai o ia lea na o le o masalomia na ia whao o leo a watu lalai o lava mau, mali so enga leo, whailo molianga, a pia lo le kot, na avilo le whamasinonga, ia watu loi na le whamasinonga, e whisiringia oe, I le lautani, te io el molianga, pele ai, a whaike io ele murder, ia, e o sa o le whamasinonga, patulanga me le aso I tōlau lau ela na whai unga. Ai a whai te ena le whaisio tangata wha moe moe ina. Lono winga lai wala au mo le maua leo ia na maua le lato su inga. Ia na nga ilo le whai wha masinunga. Ai le mai le taimi ato le ta awai o le upu ma salomia. Iyo. Ai le wha pe fwoi le musu e whai antu o wha maunia. Wa le mea ngā ne kake vai a koe rungu wha mai. Le lo a pole ale me kau ka fia fuam whai fua ngā wha msingo. O faila ila lo fa imala lo ulua ri ka ko fam singo ngari ni no ole ofisit se taimi no o tule ile tulanga tunga no ye le pu ina mai ole tamale na ia o lo o masalomia na ia fa tupuina le fa la la so si le fio o ye ni o ma fa ina fa tino ina le so nga foi le me tau politics o le winga o tal e ma fa ina so el tanto mtanga le winga o le I sa mol temini ia le pulu ma le whana le na wha o ngaina, e wha mauni ai, a mea o le whana tonu ale le na whana ai pai po la whai, ia wā kawa ingi, e umana mantule o le whana wha pa, ia na maile ma le pulu le na wha o ngā mua i le whana po le na mali wai le tangata ua wha mauni le maliu. Ia na maile wha tustusa pe mo ia le whanga a pai po la whai le wha o ngaina li. Sa le se umanu o lo I el tato forensic. Ia, o lo ia I fo I le tato vaenga le arms. Ia, o le taimi nei, o nai ni usila le tangata sa o baaia uia iai, sa ia aveina ia a upenga na whao ngai se whalawelawe, I luma o le whaamasinonga. Ia, o na ua mai a ia na suenga, le fionga ia tangalo sa tori Iosefa. Ia, o le tūlanga le na, o le taimi nei, ia o lele Itali mai le fionga le kom sina ina I fesili umana o ia ila se isi o ia mafai ona tau aveina awa fai longo tangata na e matua ia onga le ia e tilo ile tu ainga tau e tilo ile tu ainga fana ia ona avele luma le famasinonga la toi fa matala me le fana lea ma le wound ia ma le manu o tangata lea ma le ilo na feso ta inga ma le pulfana. Ia ai o le taimi nei, ele o tali il fasili na pe o iei se tangata I tono le tatou mtanga renga leo. Na paule o mea le mautinoa o lo o iei le vaenga le arms I lalo o le section a le TOS, po le Tactical Operation Section, ia o lo o iei fo I le tatou forensic, ia o la tona le whaia so enga na e relate mea kausa I inkisi mea ngai te talanoa mai ai. Ina ia mawhai o na identify ia mea nā le e anga I mena whaatino ai whalau lawe. Le rik mālo whau tai. I le aso la wale tasina mawai tala wa po e ina e manu o le mālo ia le o lo msalomia le whaatinonga o le soli ngā tula fono. Na manu mai I lunga I mei o social media lilo. Le whaaleanga ina o fōlinga o le tamale. Ia tonu o tele usili mua to ino whaatali po le ale tulanga e o antie. Ia wo manatu. Mana ia la usili antu le fefele nei. O le fo ina maa watala. O lo masalomia wa mai o nisi o le tau wafio anga. Ia le lau te fife sili antu. O nisi o le tau wafio anga po o masalomia malo le malo le na matua I whaaleanga I nai fōlinga o le tamale a nai uwaina o le whalema. Sa o le lawalau whitalenga se o manu. O le tūlanga na iai. Na au mai tala I lunga tato social media. O le au fasito uta na fasia ia le li o pokati. Tu. Ne o lo o tu wa ia nei I le whalawelawe. Ia te irola ia le wa au mai le salafa mai. O malu o le malo le na nga I e whaile arrest le longa lua.
Ia leo i lātou ia na whao o lima. Ia ai sawa i loi kua malisi fasikala whai mai. Ia ole tulinga o pokati. Na sulu ai le whaaleanga i nai o na fōlinga. Ia seu manu. Mea umane lea whasiringia mai i tato e fia malamala mai matala lo aweilunga. E le aini wha maoninga se i vanga nā ua sauno mai le fionga ar komisina o leo. I lātou olo o iai le suenga a toa o le matau. E ao o na tali mai. Ia pe ua maua ni tangata awa e po le ale le mafia fia o le soltu la fono o le tangata. E le aise mea la afasi e le tangata lea e molia. Mari. E le aise mea la faa o lima e seis. E iai fo ila ia tau o le tangata lea. Ia e tali mai ai i mea ia pe afai o le na faina. Lalo lava i o le tula fono. Mari. Nona winga la, upsili uma ia. Lea e te whetalai mai ei. Sa fia tu ina atu le fionga le li komisina wa fiwa vidi vidi. Waka fiwa ngufu o le ofisa. Ia ele o maua se avanoa. O la e whai mai ta nga i fono mo le chokom. Ia o ta penanga o le tatou fono le ia oktopa. Ia ele tio fo isas. Wa tele ia mata oposisio manga ai o le winga le tatou se manu. O le kele o kala pelele ai. E whale si upu. O le ruma e alualuai wana mo. Mari. E ia tala e alualuale le tala na te ia wale alea mai. E aluai wana mo. Ia ai tatou talia pia. Langa o le tatou ngaluenga. E whaafonga le atunu. I le tala mautinoa ma wha maoninga. Mai le mtanga luenga o liu. Lono winga lan tamale le termini o lenta fie il mtanga luenga o leo talia ila lea soe. E tula i elu molfa msidunga pe awhai o naua tau pepe o na manuanga au. Ia, man tua foi le fiafile sa o atitonua ia awa. Le fiafile na maua mai ai ia le sunga pokati. O te o tonu atua, e tau nuu lo ta avale mtanga luenga o liu wa nga i mai sa nga i le suenga. Ia, ai saulo male whaapunga whaapea o lai le whale mai o lai whai o na manuanga. Ia na tu e tangata i lunga ia wale koe nga ingangi mea kakokumu. Wo fo i tangata i e whatinoa la tau ngā luenga i le whale mai, i le mtanga luenga o leo. Ia, wa makua amaya i lunga ka ele kalawhia ngainga release i lunga o social media. Ia peita, ele ole pawa lea o social media. Nga maua leo leaka, upload. Ia olona lele i foilia. Ia ile ai atau o tangata o tu ina atu le mtanga renga o leo. Ia ai na utau nu atu ele i abatu ai la ia le ali i wa moli el naso. Ai olo o lalo fo i ole vava ai nga leo le taimi lava le na whailoa mai ai. Malo olo mātou le nata tonu ngā taimi nei awa nā whai wa apisi kala whai mai. E wa sola pōkaki. Ia. Ia na usau fo isi tala fa mai wasola ia len taufia. Ia wa fa mai isi tala na sa lunga social media fa mai. Ia o le set up lea o le tele o tala o lo fa tupu mai. Ai o le mai ale taimi ale na whaeloa mai mtanga luenga o leo wa maua whaeloa mai o na molianga la wa moli ai. E o man taimi nei o le tala ale na lea tato te whaalangolango until e koe whai mai seisi saunoanga al komisina o leo whato ama whai o na sui ai le tala lena a mai mamua. Al mela lewa iei, o le sui e kako koe i. O le sui e kako koe i whamakalanga. O tala le whawae ala le ingo al melna. Ai o le tūlanga i le tato whatatali pia. Ia o le tala na lena mai o lo i le alo le whawae ngā leo. Ia le ali i ua mōli atu. I le taimi nei, ia, wa na whai mai whai le whaupunga o la ua toe ana te amai ai le taua fiafile na i tua. Ia meo na manuanga, ia whailana mea ai, ia wha tau fia loa i le sela leo, ia o lea whai suenga a malu le nā taimi. Ana me leo te ufo tua, i o tanto le i tua o leo la i o mare mpala e loka e pang le whai e ka kui kua kala e ta ilo i e wai pea e sa o e lau sau noanga li o le taimi le na pu e le tamana mawai ata o le taimi na tau nuu ato e le whale mai mawata o le lau te nofo mo ma fofo o hei le pu e aka wha kope le ngā nuan tui o
Ia ai longa o ngisi o le au tustala ai ia o ila tau ia ngā lulu e o le au mei lunga tātou wat. Monia au se manu. O le ata le na tu mai po kati malana lau papa whalelo numero al pangta. Ia. Le na tu mai tono le wai lunga o social media. Ai masesi alu ko kongi o le ofisa o leo leo e whai mea ngā kuskala uma le akungi. Mai. Ai mses. E mako ke kuku umai fafo. Nga pāu ale ofisa mau ke oa, ngā le ofisa o komsina i lunga. Whai ele matou interview. Ia, au se upu se oi ko kongo poku nga so, tu ulai le sio manga. E leo le tua ia, o ai la tangata e fito i tonu, ia ngā luenga leo le pu o le akal pang kāmalanga lau papu. O leo leo. Mari. Ia, e o foi lai le fale mai. Wa o mea mua muanga ngā wā iei, mea ngau ke le fia sia i ngā ia kanga. Langa e le whakanga ini. Ia mai. E le whakanga ina. E soli tu la fono le na tu langa li luma ia vole au mai lunga o anta whape. A o lai le i whai ala wha msinonga mai le tala fia ngā ia i le mai mua le antu. Ia, o le mena le tu. E o foi ai le ata leo tawa ai atu wai pei o le whale maliu. O si ali i leo leo. Ia. Tane e tala fia ngā ia. Ia, awale ise mea koe mawhai. Lenga, wafia superstar umanga hankala i o le mea la uloa hea uia. A o tatou tūla whono, vai fo ia soia. E malua mea umasai ai. Mari. Taimi nei social media makua malepe umaika ko mea. Ia vai fo ia il whale ma. Ia, pu e mai a o la ai whaani mai whainga o fufunga o le panguta. Ia, e o fo ia i le leo o maliu. Ia, pu e mai fo i o nata. E le se wha ina pewe pu e leak ngai pu e leak. Anga e ngofone mka ofi le leak. Ana mela lea. Pe a se fo se kaka whako koinga. Ia whai ala upu. Awalava. Ne e se ninga leak kale isis. O le tūla whono auru. Awane e pu e se ata. Tūla whono auru alna. Leanga la tūlanga la. I le whatangaina. E mana tū ai le ata na pu e. Ele leo le fionga ya setrik. Le taimina mo li ai to susut. Ioi, o e man tua le atana. Na ap mai for social media. Ia o le alfa iunga a iken kail, a fui awa i lili iken kail na fai. Na fa malolo leo na. Ioi, na fa malolo. Aisea, langa e le fa atangaina. Ia, o le tūlanga lana a fai le minsta. E tau fai la na fai apo kati. E tusa le ia tangata uma. I lalo le tūla fono. Ia, ai, o le tūlanga foi le lewa. O kaule ai ang kakasue. Nga ap ma le aka o ai le. Bili lor kom sino. Whakika inga uma mea o mea kakawhai a koe. Nga ap ma le aka ilunga. Tawana iloa ai. Elwa inga i ilunga. Ia, o le leo pu el mea le kongol poku le msese alu. Bili mai lo. O ai nga pu el aka su el kaka. Ewa mea nga whai fui awa lili iken kan. Ia. Su ele lei le tangata na whaia ma le leo na whaia. Ia. Na maila ia le whaia il whaiunga. O le taimil nei. Ia anga wa lea ili ea. Ai lea ia se mea o ka whaalonga ko whapea. E lalo whamalo lo ai ngāru pu ele akal pangka lai ku. Ia. Pai. O so vina ngalo lilo le mele o ila ka kamakanga ruenga o leo. Piwa kau whape pe ngā kua pe wā e. Ia. Pa wale mea ia o au ia le lo tustala. Ia o tu vili lava. Ia ma tamu whaina. Ia ma wasa tātou interview. Fo ile whaatata noa ma le fionga i le li komsina. Awa e tā ua ia tūlanga se umanu. O lea ua whailoa e li. E le fionga le li komsina i lunga o Nisio TV. E whapea. O lea o le tūlanga na iaile le whalawelawe i whamaonia. O lea ua maliliu to o lua. Le foi wa moli atu ia le ali ina fataunuina le na foi el falablawe. Ia masalomia o foi el falablawe. Ia o le situ langa ia o le fasilingia ia le foi alata. Ia le tulanga o le whaupenga ina o malu le malo e anga i mai mata upu nei. Wa ele tangu fie. Tupul me la sa se umanu. O le whangasolonga le ila utitilo fatustala. Tupule le falawlawe le asana maliwa il tangata mua ino fuari. Ia, o le ale mena e tauna fai. Ia, e tau ona yeiri susu enga le alipo i faleolu. A watsa repoti i anga i le ofisa i a pia.
Mantua foi leo fisa o leo ia pia. E ia ile tangata e ka orsi o e na te ai atoa an tanga wenga ile sale ia fia ipo. O te tas ia o te iloa na o ia ile report. E tasil tangata lewa maliu mai no fuali. Maliu mai le au penga. Ia ma se vaenga o su enga mua leo I faleolo po o pia fo ina o mai. Ia ai mata o te iloa o te tanunga ia mata o whapene ia ona longo lola ia leo le li komsina. Ia lea lana laio na nga I meninga wenga leo I le tai ao le asungafua. Na mantua o le na nga I mai arrest. I le seso manga sa manu. O le au penga le sa whaonga I le whalavelave I le asa. Mani. O le au penga. O le ale au penga. O le la au maros. O le ala le tūlanga tau na whai. A whai o komsina po si komsina po ai lava na whai al whatanunga anga I lalo e anga I maita mai e whai suenga. O le ala me tau na whai. O le e sao no mai li komsina. E le wha penga ina leo I lalo le tūlafono. E sa. Yo el vaenga se fulu tolu le na le tūlafono malu si anga o malu le balo. Mani. Na ia le vaenga lona lua le na. E le wha penga ina le pui lua. E le wha penga ina ia leo. Ia. Ia ai la ia le ia isi vaenga I le pui a e mawhai ai ona le whaonga ina le vaenga lona lua pe a whai e iai se wha foi le ua wha peretania ina pe a iai se exceptional circumstances. Si tūlanga mantu ia. Po se whalavelave matu ia. Tūlanga matu ia. Ian te tilo la lele se se manga al whalavelave lene tupu I whasta outa o I no whali. Ia. O le apenga, o le la au manos. Mari. E taula na, e tatau o na iai se tūlanga e whai o mai ma malo le malo. Ia lua, o le ale tūlanga e mawhai ai. Awa le fai mai tulafono le mwhain wha upenga. E fai mai le isi vaenga tulafono e mawhai e le minsta o na ia tu wha matu watu le vaenga le pe a talo sanga ina se warrant. E nga ke warranty ngai. Le wha upenga pe a whai lao yengi whala me maku ia la le maku ia ua maliu tangata. La upenga la ngofo mai marka ngaka la on the run, la e sola. O le whana watu lo ulfafonga le tunu. O la au manus, o la me kaunga whai. Ia o iei le tō wha, ma le wha au tautanga te tau, al matanga wenga I tūlanga whapea. Aisa, pui soi fua malu al maro, le la au mai tu. Awa le upu whainga o le moe noa ma le lau wha le aina, ele loa e se tangata le mea lai ngofo mai ma le criminal. Ma le tangata lai o. Ia atu tino fo I le whanua lea na ngai mai ei leo iei. Nei ma se whale o wa ai aku iei video ianga o wa ai ngi. O kile I o iei kai se kai mwha ionga ma wana set. Ua na o tonga vawa. Ia oi. O lo inga awhai o lafi me se whapulo o lo malifanga. O la mea la whai mea lea pe awhai o le. Ia ne watu poel whalawlawe. Ne watu poel whalawlawe. So ila ula tantanunga. Moni e le whai mai ia le fionga le li komsina e le mwhai ona whaupenga leo le taimile ni. Na paua mea ia tala e whaupenga ina o leo. Na o raid. Na o raid. Ia o te whaasese atu lan ta upula e makosea. Wa fia kako maka upu e whaupenga i leo e le ongi raid. Ia wha taita inga mua o le poroka le sa whai sa tapua. Na whaupenga i leo aisa. Na ngā lae o mai fo I tangata maupenga. O leo e paua e mawalunga le marosianga leo I le puipuinga. Seu manu. I le puipuinga. Ia lea la watupu mai e le whalawlawi. Ia e whai mai la le tala lea whai mai e peye palasianga e tulang whailele. E le ise I lalo tulafono le whaupenga ina leo lai ai le vaenga. E mawhai ai o ne tālasanga le minsta. E au mai e le marosianga le na I au mai ia leo lona lua. Ia whai mai, ia le ato e tilo le tulafono. O ngai iei kako kulafono. Ngā fo iei o na vaenga e whaatanga ia leo. E seu manu,
Wa loa tau sanga. Ele i toi maliwa se malo le malo. Le whako ako e maliwa lea. Ioi. Au se tūlanga le tauan toi tupu le tātou atunu. O le wa ele ona o fata se i tu lou whafonga me le tātou atunu. Malo le malo i whawhita uli mwhala mlavi. Ia wa sirisira fwa le taimili nei. Ia wa te tauana. A wala. O la ofisiri tele ala lea. A whaila o lea lalo le tulafono ele mwhain wha upe ngai leo o mai me whapea. Na whawhewhea langa whaile arrest longa lua leo o pōkati. Lea sa wha upe ngai leo ina ua mai. O le ala le vaenga o le tulafono toi talsanga lea upe ngai leo i maleo liu. Mari. Ia. O ngai a ka whesilinga wa lea mangkong fungfoi o e kakewhia e aona manino. Ia ai o le tūlanga whai le leo mausawa noa ang tanga luenga tani mai. O lo ia isi media o lo tali iai. Ia e pele i maua stato wa vanoa e ona lo o faisi pisi o lo au mai atalana o lo o tutuangia. Ya tono e sa mata pu tauna fa manino leile tūlanga le. Wa e whai asi lau tele o mata mua. Ya wa ma so i fua e lua. Ya o le sili e tūla i mai ele mata upule o a protocols. O a ia vaengol tūla fono mata ngalwenga o leo. E sila i fo i lele i le maualunga o le afianga o le leo. Pe anga i tuitua i mata upu whape nei. Ya o le fui e maua na i drones al tātou mata ngalwenga. Ya i longa na i sisina mawhauwhauari e a whaina i le malu o le malo. I la taita i a nofo mota mawhauwhau tui lele i a lilo. I a pangalea. O le nei vaita, e le tutusa o tātou mawhauwhau. Ma mawhauwhau ngā uistangata. Ia e misi lewa tangata o le na whaatupuina le whaalawela. Ia o la e alua tusa awa le leo i e whaatino la na ia matafo i. Ma le leilo, e le e ia li o le purufanga le mele la whiloa. I le ala vaso, ai o le winga la whaamtalanga, e mana ia. Pe a manino mai. Ia se fola sanga fo ia le sunga le ri komisina. Ia pos komisina lango fo. E wha manino le tātou mta umpule. Wa ale wha manino le valalea. Ia kau ke oa ia wha pengi. Ia malea ia masesi. E usi ta ia tuitu la fonona o le aulu tubo i lunga o tātou. Watana mare ave se ina o wha mtalanga ali. Sao leila wau te fia pi kia lo fina ngalo le tuna whele le ia se sina mawhauwhau e ia se me wha petu. Te le i o talana le whai taimine. Whamai. Ia, e le isi sima whau sa mua ia saunga le mua. Tuna wapena. Ai o ke pikia la le mea ngai. O le pō mua le sa. O le ale au penga na mali waile toi ina le no whai. Mali ila. O la umana. Ka kaunga awakuloli poki o inga e ka kaunga kilo iei. O ka akala le sula. O lai wha au penga. La meo mai maleo leo. O mai mwhakawhaka iei i wha au penga le. Ioi. E wa tupu pala blame. Mari. Ai, vai, o mea o mai, lai whai kako trainings, lai whai kako leo wafia, se lau training se whai. E le whapea e whai atu se le fia. Ai langa e kakau ka le wha se hao le tātou watunu. Langa e maua lunga le awa o inga. Ai ao me la le whatinu. Ua whapea i le whatinu. O le tūlang whasingia na. Ia, ai, e le ise tātou me ma whai pea whai tātou teno whanofo mtanga lwenga leo. Ai leo whai mai te press conference ali tanga ringo liu awa na yelo uia manatu tupu lo fala lave press conference longo la tunu fa pe aisa lua tanga tai mau soifua. It's not even 24 hours ai o kiles kanga mari ioi o le mea pito e sili la le nana onga ele tang mali tol o le malu nga sa we fainga lwenga o tangata o ina e fa upenga ina te tau o na yai tūlanga e awea iai, ma sao niuni iai, ia ai, e ia le ufoile le sau man. E ia le lape mea unga. E taula on sao whaile lalo, ma tilo le lei, o fea le mea na sasi ma se ai. Ia ma wako e whaia ia mea, wai le maa nai ai. I le to, o au yo kele koe fia maa ngakua, hea ungi mea on lawe vea mea leo leo, wa tau ofo ita ia tinga, amal whaingta. I le whaingofi. Le whaingofi. Mali, ia o le tatu o tunufo. Si e whengo fia ia. Na o na saundoa mai a o le mele le na tupu o le na i le sasi i po le lapelea e le toi tula i mai. Ngā mare o le tātou mtau. O le koso wa pena. Tāno si ia vea le tā whatanonga nei a lilo mai a. Ia matulanga fo i le leo no mawai te fua uia pēr le mausina 5 minuti. E te lua whiloa i male fionga le komisina. Ia po se komisina lango fo.
Se I wha manino wele mata upu lea leanga o le te tala noa le tula fono. Malo le malo e wha malo sia ia le tula fono. Ai a whano ila le soifua. La le si mefa. Ia wale tate vai e tune. Matua ia wha I nal tangata lea o lo masalomia. Ia o le si foi ngā sori ngā tula fono. Ia o le fisiri. O aina wha o ina le mele. Ia I voi la sui ia ka ilo riri. Ia o le sintu langa se man. Sawa oi. Te lea me iai. Masau le si le sol kula fongo. Whawhailunga le sol kula fongo. Ia ai e tau foi an whamani no mai se su e ngā leo leo. Wa me I tate fsinia. Na afia le ia drugs. Mari. Na afia ia le ava manus. Ioi. Awa o le mena. O le level o le sol tula fono le ntintilo iai. Me le fai le tangata matua le ia se mawhauwhak. Mari. Alwa kwa I le si. Ole te le na whawhitau li male onga onga na. Alwa kwa le singu. Fai le me le kangaka o le sinu. Ele o iai se tūlanga whele le mata. Pe iai se fefe mas popole. Olona winga. Ele me lana le tuku. Pe o ngi maluanga, pe o ngi aisa wa o le mea le watuku nei. E te tau la ona tātou malam lama. Ia ai soia ia. O lea wa sa miuni le I fonga ala mātou nu. Seu manu. Mari. O la stofi nei le wa fuafua e anga iai. Ia wa umawhoi ona wha maua lalo mai la mātou a fio anga e ala I whaasalalanga I lunga TV. Mari. O kalamulalan. Ia ina ia fio anga wa afia le ma ave le fua. Mari. Ioi. O le soifua. Ia o lea sa whapena ona momoe lava manuia. I le nā pō. Au noa masei lor whalawlawe la tupu. Mari. Ia au lea wa matua sa wale te apolo I whaataunga. Ia mawhao o ilo le whalawlawe lea. O le tūlanga la na e awhia umai tu e lua. Whai o le awhia o e wa mau soifua mo la tau ainga. Ia mawhioanga fui. Asio mātou fui a whioanga. Mari. I le tangata e tasi e mawhai ona matua ave le anga ina I le ngofasko. O au sau manu. Makwaki ngā ialo tangata. Aisea. Nanga e sisila o e take kalangoa so o ia polo ke ki e fai ngia le microphone whawa. Ia. I le ati na e malitau mawhainga. E si itia tate mita ia e fai se mea molo tawhio anga. Ai a tupu manasa mea whapesi tangata to tasi e whaata walea umaila fio anga atua. O se tūlanga e le manuia I la ta whaarongolongo male. I lei fai se si e fia avea le nei a fio anga. Ma se mafua anga o ni whaanoano anga o nisi o a inga. Mani. Ia ai peta. Ia ua tupu whalawlawe le te mawhai o nā o mai lipu vai o masa. Pau o lea e mawhai o na tātou anga I luma. Ia mawhutua I fo I tai au le lei e ala I mtanga renga o leo. Ia mai lātou fo I wā awhia. Malo sa noa lilo ia talo sia ia. Ia o ngā fo I le tā whaasoa I le ringwa engo le fiafi. Ia maua mai maua sina 5 minute. Ia ua lava matutoi na e te tāua toi maniswe sili se lua pe tolu pefa. Ina ia wha manino I le wha funga anga le tātou. Tano o Samu. Ia o ia tātou tūma tātou wanga. Ia ai pole avo I se avo. Se matau tia o se matau pulilo mai au. E iai ale a wala I tātou tūma. E mawhai e ona fufoala mea I matau pu whape nei. I le ti ngā I lau whina ngā lo a inga whape foi ia nuu mawhia anga. Ia ua sanga ti ngā langa lele o manino mai le mantola vai. E moni. O lena au mai ale wha silanga tustusia. Ai an tātou o ia tātou tūma an tātou wanga. Ia nā e mana malama lele. An tū mai voi lai e tunu e peori ei New Zealand. E le leo na maliu mai au kilani sifu. E le I umia le taimi. Ai saule sao noa ngā lere I komisina. Uma le nā saule sao noa ngā ale tangata le taita ia le suenga. E pe o le winga o le tala. O le tu fesili tangata, o le misi alofa na I malu o le malo le na mau le soifua. O la e wha atino ngā luenga al mtanga luenga o leo. O la fo I wha ilo mai. O le au mai fo I lumo le mtanga upuwa penei a lilo mai ama. E vave o na tau fia. Le koe ngā whawhakala la le. Wha mai o la koe sola poka. Chat. Ia o afu ngā mea o ngai wha mai o kau fofori mangu. Wha mai o koe sola. Chat tumo kwa uri e u fuari dilo. E ala, seu manu, e ala ona whai fake stories. Ona wale mawhai ona saule official story. Mari. Le official it.
Ia. E mena e o tangata nga kwale nga la kwa ka kale aku ku I fa ka kale kong makanga o la mena we fa mai e la luko so la po ke ia le wa sa fa lu lu ngol fake fake page ya ona anu ile e pe o tala moni tal wai ele o yai le ala o mea e masani e tau ona fatino o le isi tu ta ua na o tala no le mata pule no e sa no mai o le tulanga le to ta inga o le matanga wenga o leo manu mafio anga na tu pul fala la vele pola sa ai la wala ngo tala tanga wenga o leo ma fa tulanga I lo leo mai le o le upula le na fa pe mai le pule no na vili mai o le la o mai e afe mai lo mata ulu ina ia ofa atasia yuta e ofa atasia ile mela ia ua fiu ngai ko inga whakarikan ai sa warika vale anu sa awa yuka e tasila le na lape ole tulanga lea o no mafio anga awa o matai matama o le masani tangata la mari e wala awa sale saure se makako kalango e mafai fo ion pole a lava le mawalunga le noto tangata ale sila mewa akule le fio anga yuka ia e tawa na yele tulang fela ia kele la me o vili mai fa atali e tsia mata onu le asole ia o fio ngai inga fa kali ia nga fa atasiuta ia ele I tu mai tawa le leo ile ma fa tala no fo le mta upu I semanu ana fa tala no I e ma fai ona fa pe ati ile le mata o fio anga ia ka kia mai se makogo ia ka ile kama ia na mai la ia le pe matou tala noa ma avatu fo ia pia e pe ole winga na talanga lilo se po me ka ke vevesi e ia la ile tanto wangandu le ka ke fa me melongi e ma fai ona avantu ma momoli atu se fe o lo o fia maua ele tangata ele ngata ile a ingo ila wei wa ma soifu o levo I o lo masalomia ai o vanga umai o te iloma o mauti dali mai ava atonu e tali mai le sunga le komsina I se so le rive so talo sia ia mawasina tanto ale 2 minute ia pe tolu foi pe tasimale afa minute ia tali mai tanto sili waile mfa yon tu a fa eu ma tu nei ta por kala mele ali lo ai ko se foi ko se skala fa pe ia lo ko o ko foi kuai le rida ia wa ka ko le no na po ila ka ko ngo ye ridi sa leila wa fengtana al tato ngalwenga e mai se ia o le ai la vale on sai tulanga foi le atala tu le ofisa fa mai ona I kai le fongo le chako ia na ta to saula ia le ia akala ku foi o ta al mela le ole fa mai ona I kai le fongo le chako e sa wa ka vale la o me ka paka ai mai ale media mele ku ko li wa ia nga le aila e ma ko wika ko ngas kailinga ni se un ai so ia e la vale ono sa ia tato por kalame fa tatali ia e le lo fo tato ia por kalame male fa tatiangan tangan ngolo ia timni a tonu lava e ese time ia sa fo sala to fo I fa tatano ngai e talo mai il tato o fa sala mal autostana ina ia mafaio na mawase man nongal tato tunu Mano vau tai lilo ia antonu le nana e awai ile sa vali fa alo ile tai awana leila o vai atu le la le o lau toninga na fai ana leila ali lo le anga mega fo ia wa atoa se lau tau sanga o le felela malis talu ona anga I mai nei felela o staulanga ia matamai te isa ile tu ainga malisi ia mafatula inga a onga mantua ese manu o le kala le wa kamanga o ngal malis online na faitala fo ia wa onga tonu al matu ainga ia wa o le polisi ia o la fana tama to o St Joseph ia o to ina o le malis ia e fai mai an ko inga ia o felela malis ia ngai lo ai ngia ku la kapi mai o felela malis nga mai al baseball nga mai softball ia ole o tulangal na se man al taya na leila matangofia le solo anai sama matene tuai sa o ina ya o ngal fatula ile malisi pe sanga to Yosefo yo nisi foi St Mary's ya o ila toia na savalia ia le tatou taulanga o pia le taya o mai le fesa ia pole official fuimu ia anga I mai matangia lua il mama o tole malo
Ia talia fo ia le fionga i le malo le malo, le fionga le tia ana tui male li whanu. Vale, to so lau bile lua. Ia whapea fo i male launga na ami e le malis. Ia wa fo i le sao noanga au tu ia le fionga le tamai tai pani. Mia, ia, ona whai waile aro whanga solo po kalame se umanu. Ile vai aso le nei ale wharapitonga malis. Ia lato lava patipatia. O le ato ai o le se lautau sanga o le tele o au ngā. O le nei wha amalu i lo tātou o tunu. Ia o onga i so o se mea lava. Ia o lo whapena o na tuk mai e ili au. O nei whelela malisi. A wafo i alo mwhanau o se tātou o tunu. Ma lo fa taia lilo tasi ala va ngala te fia so tuai. O le se lautau sanga. Langa le to te lea i lanto ele o marino i le tūlanga le. O le se lautau sanga le wa atoa. O le se lautau sanga o le tama matene tuai. Mantua o tama sa iai. Ai pe umala o le tau sanga ia whi se lau iwa sfulma le tolu ea. Na wha pele o na wha e iloa le tūpā o tamaitai. E le kolisi e sanganto Iosefo i ala fua. Ia mantua sanganto Iosefo i lalo lava o le malisi le. Ia le malisi le i muli vai. Ia ai o leo te toi siaki atu nei a lilo mai ava. Usili e malse lau lima sfulma o tupu tau sanga talu ana tau nuku fele la malisi sa moa. Ia mal sa nuanga foi e la fionga yamisa. Ia sa le le yamisa. Anga le aia na i felela na na watu. E le iloa tātou la ka pi wai. Io e le inka kola ka pi nga whai la so nga whai kau kiri kiki maka ko. O le awhore ngore me vole. O le lafo mo le a ngā mesa whai la asu. Ia ai... Taula fonga. Ia taula fonga. Ia ma le tele o isi a tātou tā longa. Ia sa whai a tā longa sa moa la vau sea. Sa toi whai a le niwa i tau. Ai ua se lau mono tupu. Tausanga, o le tautua a whelela malisi. Ai, o le se lau tausanga nai whaatino le teimine. Ia o tama matene tuai. Ia e pei o na yeile mafutanga. O lono wingala. Ia na isi a tātou mafutanga i whamalako mafukangarino. Ia, sorry, ia semea. Ia ngai di kai anga kosi se lau kausanga o koukama mking koiwa molmolea. Ia, wa e maua umala i le kaua le whai in mako ainga wai. Ora ufana utamai o mai whai. E olo i mea el malisi o mai lola wali whai mai. Mai mam, ili kai ia o kou i kama. Ili kai, mai ngare ka kefi wasi ia ka mai. Ai le ilo, ia, o esa, o lea whai na whai longa talwai ni. Le se lawa no se fulo samo, nai tamai tai sa. Mali. Na mai lona winga, e moni a ua makua le vanga ingi malisi. Se le la tautua i se tātou. Tunu ia matangofia le... Le launga le fionga le tamai tai pāne. Mia whaftai ai le sao tāua. Ia, ai ala uta tonunga se umanu. Ia. Peinga ma, ngai ia koua unga, ia so ia whakingo i whelina. O kai milangi, ka mai e... Ka matsea, ka mai o e kani. Ia, so ia, ola St. Joseph. Ia, paule tūlanga, o le whanga solo la topo kalame. Ia, i le vai asoni. Ina i tamam tentoi sawa, oi. O te manatua, peia o le amatanga o le anga i mei o tamaitai. E ia Justina sa, leo wa whailangi le whōlanga. Ia na amataina na uwhale e tamaitai o te manatua, te mili na matou tu whaatasi atu i nei anga i a pia i le pas. Ia ai anga i mei whai matou te whetau i ala. O tangata mua e ana na uwhale e tamaitai i a sangatu Iosefo. Ia, sau manu. O mea na tupu le tātou o tunu ule nei aso. Tātou nufale manatu o le a tātou e whailoa i le stufi. Ia, e se i o walo e tulutulu loa ma o whaatonga i a awa pa au. Pe mo se hawa noa e whaiesi na tātou whaamtananga fwoi mas tātou whaatatanuanga. E le tau, e leo se whaaleanga fwoi leo ngā luenga alimtanga luenga o leo. Ai, e ngeile manatu. O le tele au sulu. Ia, e mau ai whingota. O sa tātou upu poi e talatala noa ai mali whasoa. Ia, olo o malama le fina ngalo le fionga le liko msina. Ia, i fina ngalo fo i so tātou. Tunu ui whaalaulawe tuku mai. Ei, sau se taimi. Ia, ole a maua lava o te iloa lava e au mai au pa auson taimi. Ia, awa fo i so tātou tunu e ala se whaatatanuanga. Ia, velo leo whantau wha mole tuelenga ngā whautui tele. Ia, mole ni tu vai i lau tautua li lo maiawa i le tau wha iloa. Ia, le whita i tunga fo e peo na whianga iei ma le tau sa i lia leo an tātou li poti. E longa pui e li elpa ia mala manu le turu e lengan tai nei New Zealand. Ia, whapea fo i lalangi antoa ia mau pele malo si o le tino. Whapea fo i la le nganga wai le tua malo na whiringalo. Talo soifua i le stofi o le an tātou toi whilo ia i lunga o pea mga lunga lo le ea.
ia wale fa wo wino la tua ia masama to nga lulu en foi ilo tanto ofisa au tu nei I au kilani antono se so mo ia ole fa pele na e ala ni ai lo tanto ofisa foi da in Samoa ia na tanto tanto no ale pe ia le ma ku kinga ia pe fo ia le ku kinga ia la ngala ile malulu ke le ko ia pe malulu winga le malulu wina I ma to la fo tu da lilo ia mo so fi ngalo e to lunga ile tanto pol kala mil nei via Se o manu makua malulua mako. Ioi, ole ele fatu saina le maluluna I oto. O ana pole le po na sitia ele malulu o le tatou tunu. Ile angi la le ko elak. O ia ale tua oloa. Makua masau wale angi le ko oloa le mele ye nei. Lo a mai foi ia fautuanga malapta inga le wha tau. Ia I o ngā sami o le tatou tunu. Ia, e tau tuana foi mal tatou tunu lo mata mai le nei po kalami. Ustai mautangia ia fautuanga mai le official vaitau. I ke fofa pe o malemo mai se sami I se whangotanga. En le an tatou whapenao na usita ia o tatou reporti ma fautuanga le vaitau. Samoa o se tatou po kalame lea mo le awhiawhinei. Se mea o mātou mauatu mai Samoa nei a walo utou silafia. Ia o mea lo tupu lo tatou atunu. Ia, whapena lava lo tatou soifuanga le nei po kalame ia ima wani mse manu o se tala ua le tau tamali foi lau fafonga ia fa mangano mai no ma fa tau va ai tatou te feiloa ile stofi ile alofa le tua pe au atu ia o tatou mau pea le ola male malosi mai ate au nei Samoa mo nei por kalamita ua manuia tele le afiafi manuia lau tu te fa au se manu to fa soifua soifua ia manuia le fionga ia lilo maiava mai na vaile suyo le tantu wala leo e peore fa fonga tia ilana tutua mai tutonu olo tantu tunu o le taimi lunga le wanti o le awa lo se fulu milu te wate ni le tula elima. In this update, Christchurch police say new information 6 to 8 weeks ago led them to discover remains today, believed to be missing real estate agent Yan Fei Bao. The 44-year-old disappeared in July last year. Police say forensic work's needed to formally identify the remains found along the tree line on farmland in Green Park after 90 minutes looking. Detective Inspector Nicola Reeves says police had already fruitlessly searched the property, which is very large, and the remains were hard to spot. You know, you get the normal organic fall off trees. There's no obvious disturbance, and I don't think that there would have been an obvious disturbance at the time either. First responders have laid out events the morning Pauline Hanna died in the second day of Philip Polkinghorne's murder trial. He claims his wife took her own life. Constable Andrew Rowland took Polkinghorne's statement about Hannah on the morning of April 5, 2021. He read it out today to the jury. Pauline has been on and off depressed for several years. She takes some antidepressant medication. I'm not sure what it's called. She has been taking it for several years. Some paramedics and officers detailed Polkinghorne's calm demeanour that day. Others noted him crying and wailing. Women's Refuge Chief Executive Ange Jury says she's had robust discussions with police on their withdrawal from family harm call-outs. Police did 3,000 fewer police investigations of family harm last month compared to December. Ange Jury says December is often a high-volume month and police haven't yet implemented its plan. We haven't seen the risk framework, the risk assessment framework that's going to be used. I mean, obviously there are really niggly worries about it. That's news. In sport, a significant postponement at the Paris Olympics. The men's triathlon has been delayed due to poor water quality in the River Seine. Originally scheduled for 6 tonight, the try has been pushed to 8:45 tomorrow night, straight after the women's event. The Blackfern Sevens are using visual cues to communicate on the field amid the deafening Stade de France atmosphere at the Games. New Zealand are on the cusp of a medal, facing the United States in the semi-final from 1:30am, with Australia and Canada on the other side of the draw. And DroneGate continues to roll on in Paris. Canada Soccer and the Canadian Olympic Committee have confirmed they've appealed the 6-point deduction handed to their women's team for spying on Football Fern's training sessions.
And that's sport. I'm Raylene Ramsey. Well, lo le tautua le Pacific Finance ino donga tupe mo so se wha moe e pe o maliu wha i puiponga a so wha nau whainga malolonga ma so se wha lewelawe. Ai muisa le toi fui atu wha nau i lea onga. A palai nei loi le pacificfinance.co.nz. Bevala au le ovalu se lau fitu wha lua fitu. E talo sanga sau nonga tupe i le vau le lima se lau. Ma le lua se fulu a whe tala. E lua miru te whatali e lau talo sanga online. Ai tasi le tu lai whatali e se tali. E ia inga wha bitoa. Walau lo le Pacific Finance Limited i le ovalu se lau fitu wha lua fitu. Ovalu se lau fitu wha lua fitu. Tasi lingoi vutu, amo. Fulano mala fa miru tu te ni le July lima fa mani lo sai lunga le tele le mana vai unga wenga le ri fo I taimi o le fia le fo joy ma wele ta to filo inga le ri fia ma le fionga le li pole o le tu mala unga le DJ Cell le fionga ya le pepe tala lene ya to ai fo mala unga le pepe tala o lo le talo fa va talo fa vancha ale Pacific 40 talo vantu le pepe le ri vai le fia ma lo nga noi ya ma lo fo ile on sai wo ma wai fo nga wenga le dia solu le ya se uma ya fatalo fatui e lau telenga fo se fo ia a ngata pokala ia weta wel mai o ngadunga nias mai mau pa pe uma lota sauna lota malo lolle ai fai ole malu lu o le timu a le tai la uma mai si fe au vo ia le tauna fai pa uma ngadua ya fa pe vo ia tai uma tulo ia na e luantu le e no fule le il fale ia e whangantana pepe ia la nganga wai tu mai le tu mai matangi olo ia wa fo le tu ino a inga no ma fiong no se man ia ma wa tangata na matai ngal mela le wo ye ai sa o tala wo le ia ni wete aloa fai se me patino ya oi ai dunga amol fana mai alwe fai patua ya e tu puso se man o ta vai fo ye le ele to e fa pena sa mo e fatino fo ia tu tu langa va pe ya inga e no me fo New Zealand ele fai ana no fo e me se ye maniu oi ponga ya o aso fa no ya o e pe o mena le fai reunion na tato e sa o le va o fonga le pe yo ia hele leila o nai fai mai tu ilung a ele si vainga la e ti ngana I lo ma si la fia mala to mautino ia le ana fa longo mai ia ta u fa pe I ka lo fa ia la o pepe ia lu ia o fem ka ko sui
tal not fanta lo lang ale ka ke New Zealand wa aya kur kai le me tai le tele swimming pool la vauta ei ole wo mang ngo vilia ku ele pool le la vauta foi to empty mato swimming pool na mato kale kung wa ka nga sa kai le yang ni lela moa ia le foi le tax foi le tanto lela fai titi o longo winga ia wa ki le ngare ko fo I mai si uso amu ia longo langa so le amu ia ngai o le ka kongwa ye le si so Pero melo o ka fiela ve foi se la dice I ko fai melo luo ka usanga la pe ya le si ala ka ke ko la fa wa e smeo ku ia ka halusia ia to e vave mai si uso nei te wa tu fantasia malose ia maka ko le ko fai lo ia ko ia le pe Ori vai te mi tonu ane mana e lata fao e nei au ki ani. Wala wo, mai ta mola wuri whala ve lave. Bo angi fa moe o le ngaku e o ye le wuri e ni ia fa tino lo le teimi nei manu o le maua lo tanto wavano. Ke I fo ko fo I mai le awali ia on fa le lave fo I le ia tanto fo fo. Ia le pepe ia le ngo nai fenga ye fo I motu tongi o le riva ngo le fiaf. La so fi ngalo le fa manatu. Ia mo le fa fonga nga le tanto tudu. Ia na o tanto se masani lava la sporeli. E fi fa manatu atu mantua e ne mo tanto top up I fa lo lo. iPhone fa tau online e tanto Digital Pacific, por tanto Digital International. Ja, en ik had een afvang no le ClickX, ela foi seleni. Wala yelo leva no no status sei. Ale lo fanga solo ya spreadas. Ja, fayone manu ese telephone phone. Inga le iPhone 15 Pro Max. Ja, por Samsung Galaxy S24 Ultra. Telephone na lo seina. I vai sotitas. Ja. Wa mi yelo wa no. Sugol pola stofie fanga tai fo etato entries. Ja, on fa pe foi la ia leona fa tino tatu sei ia te mer pokalame masunga la ia te vai ia sprobaile te tasi ia tatu o mal tu al tatu Pacific 40 la tu na lo favata on nam fe ona ngai lunga al tatu website pacific40.com filil faloloa ia pole au nanga fo ia te mana la fo ia ile lo favata on fa leona fa ngai tu wa inga nei le fiafi aso ta fo fa ile la tu fa tau vai termina tum le tanga malisi le ye ya le fosa o ta lo fa va tanga o George Pizza le italiano pizza yo no I follow la wuli la wa malo pocket money ya lo no winga ta lo fa va le la tu ma ye se ma ya o le turanga le ya na ya wa le wa fa li ma ya tanto wa fa le no yo ya fa fo na wa to I vala o mai lo tanto wa inga fu le sa mo Inisi fo I me fa popo nei te o tali fa fo se I malo le ia le fa o ngā ia o le tantu talo fa voucher alu atu sawa au mai le oloa ia ele I mani mea fa popo stele fo I le lea le pepe le masangi ngā ngā le ako koa I mal fa soa I sa mo Yoi, alu tā ua fo I alu talo fa voucher a fo I tele mea mana o mia le ainga ia em fai o na mawai e le ma fai o na tala I tose tupe no winga a fai ala fa tau le mea o la fiafila na vili mai ai ia avisa o le vata I te loa e mawai pauna moa mawai le aniani o le masima o le kali ia o mea lawe whaid mea ai e le toi mana mia fuerso na whaate le ia awa te ua uma voina vatu ia lui fu fiuto ina malum tu whaatau whaatali me whaatau le mea ai ala o whaatau le taula re le masana lui whaatau siuman ia o le tūlanga nei le le au na tano whawaucha e ke fiu e ai oi ia ke fo wak se si whawhakolo ia e mwhaianga wha ia ngā singa se lingia fui lele ai kui ngā ma oi olo la tolo selling yel tato Pacific 40 lon faunga ina ma nga taua a fa yo New Zealand me ele internet to la telefon ya por la laptop al sa o el un website pacific40.com ya faunga le lo internet banking por la Visa por la Mastercard e pe lo voucher ya a fa yo Australia mai se tunu ya fa fon me ya el meta wala va ye lo internet la Visa por la Mastercard en en faunga mai tato internet banking ya ai si vai ngol tu no miel so swani ya so tai mai le o lo tasi ni mono dolu fa
ai fa tele se manu mol matua no ya manuia foi ia fu fanga solo nefia ya tanto mai ta se pe nei sa no le fionga ya la pepe tala le pole o le tau mala undanga le tichi sa le te maua i le olua tasi lima ono tolu fa olua tasi lima ono tolu fa Malo soy fua, o se fufonga Samoa, Radio Samoa, tasilima iwa tolu amo, se kia Radio Samoa. Vai foi o tanto por kala me fanga solo i nei musika, fa malo tua ia Rita Tevanga, e mala inga ole ma to mai dai komatsu soli. O komatsu oli ole ngo le kampangi e fa ia me nga masingi vo i o ke ka o ia vo io masingi wa pako ia o ke kapila. Fa malo tu i nai Brisbane le ma to mai le diva ngo le fi ma to uma ia le wa mana vanga wenga. Te nga i fa ma nga se singa le ni fiafi. La utamale DJ Faiz Lounge. Ja. Fa malo tu i fo ia DJ Dave ma to fanga mik. Mal fa tunga wa fa goina saka mali ela ku korngi e fi. Sa
whanau mai ai le onti.
Jure Matia Junior vai lua. Malo to ya Aisha Kenny le fiafi mosto ina Solomon Alessi. Le tau le ya termine o numanga o fuala au sio kama fo. Le a faia ile tau vanga mo au fai pesi New Zealand o fai ngo ina le musika moana choir competition. O le avanomo au fai pesi community el Pacifica e fai lo ai ala tu tale ni pesi. Ma si fo fonga matango fie. Pe a fai a wai le tau vanga o tu fat sia le Pacific Cast. Ma le signature tau time trust. E lua pesi le tau vanga. O le pesi o tu fat sia e fepule ai Helen tupai. Ma le pesi fili lava ele au fai pesi la tau. O le tau vanga i Wellington e fai ele aso fito se tema. Au kilani le aso lusfu tasi se tema. Ma kalai este le aso lusfu valu se tema. E se laua fetala le tupe fa alu i failonga o le tau vanga. O le watatala le lesitala i le taimidei. Morisi famtalanga tanga yane le musikamoana.com. E le vā o le sifuru iwa ma le fase furu o tausanga. Ma e ngaluenga faufalu. Le stala nei loa i le Oceania Career Academy e whaia vasenga ia fiafi e le eise tutongi ai ia inga whapitoa. Tanga ia nei i le oca.nz mo nisi whamtalanga. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Ua mawhai o na aura tula polo kalame le leimo o ia so taitasi o na o le langolango malo si le whale maliu a se alo le atunuu o ese tātupu Funeral Directors i Manukau City. O kalame le leimo oe, talo falava. E ia inga tā ua i le nei wha sila silanga. Ua masani ailo tātu wha longo. Ona o le wha upunga lea e te tau ona tūsia. I wha sa launga wha pesinisi. I lalo o tū la fono o fe wha atau ainga o loa. O le tō tele o tangata wha atau. Ua le mawhai o na wha atau se o loa. E manao iai I lalo o nei ai ainga. Taluai le te leo ai tā lafu. Le lava le tutongi. Anga sala I le malo. Le aise tusi folau. Le aise laisene. I se whaupunga pupu. O lou suafa. Ua maka ele elea. La unga se tasi whai au. O lana matua. Sa ue whaatau. Ai iai o na ia inga taua. Ile nei whaasile silanga. Tusi al profeta Esaia. O tau uma o e fia inu. O mai le vai. A toa mai le aini tupe. O maia ina whaatau ma ai. O mai e whaatau le waina ma le sua susu. E le ai se tupe. E le ai fo'ui se tau e whaatau ai. Ai inga mua. E te tau ana e fia inu ma e fia ai. O lona winga. O le oloa e te tau ona whaonga aina. I le taimile nei. O lona lua. E te tau lava ona e whaatawina le oloa. Lona winga e ia te oe le filifilinga. E te whaatawina. Lona tōru. E le taliaina se tupe. E whaatau ma iai le oloa. Ona e le o iai se tau. O lona wha. Ia e sau malo fia ai ma fia inu wha maoni. Ona osi ai lea o le lua whea ngai ola e whaavavau ma le whaatau oloa. Fesili le au whaatau pe ai se haua le ai se tau. Tali le ona le oloa. O le tau o le oloa. Na fua ile nā tūra o le tangata matiba. Ma le mauoa. Ua anga sala tangata uma. Ua le o fo'i ile mamalu o le tua. Talia Yesu. O ia. O lou tongi ola. Mana tua. E le lei mo oe. O le ese tātupu Funeral Directors o se whale maliu Samoa o le tali foilea o taimi whengatā o na o le malanga al maliu maleoti. E mawhai foi o na lātu awinatu ma awina mai tino maliu o e pene mai so o se atu nuo lalolangi. Wala auno le ese tātupu Funeral Directors i le lua no lua toru fitu o. Lua no lua toru fitu o. Pea fiu ane ele se fulu malebalu Norman Spencer Drive in Manukau City. Oh
Everlasting praise mo le pese wo fa ina o mai tolunga tu ile polkala me le mo le ringi fiafi mo se siona fa mo ponga ile Jamie Masani ile aso antaya 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Mau tolunga tu ina ma le tu mo isa mo le rivai ngole fiafi isingana wale telefeu ngai la wa fa funganga poto ale tu tai ile Jamie Sasila na vai filo ile so antaya pe antantu olia le no famlanga leo le tapa ausili lunga le sunga ya Isaac Baunga le usa mai tu te mafuta se yo lise Jamie le po ana nei manga loiso leo no titi faitamba enta tu te mau se fainga malo longa file mo ile po ana nei alo fantu pa soi foia Le